Assalomu alaykum hammakasi bardor aziz. O'z video diagnoza bersanki. Moda har namde bardor aziz. Jahongir shoma agar dar nazar dashte boshin, holi ba Jahongir omadagi nestay. Что-то ми стойка неудобная история. بیا بارداری عدید هم کتا خوش اومدین علیکم سلام زنده باشین هم کسا بارداری عدید که دایه فیلم هستین هزار رحمت کلان بارداری عدید و فیلم توفته اساسی فرصت فایزه سوال با شما همت نشدی پاتنتاتون سلام اکا پاسپورت کما پاسپورت گم کردیم چه اعلان کنیم اکا قطعی پاتنت همیشه ایزاد برادر عزیز دا واتساپ ما هست دا واتساپ ما نویس صورت شرایی که ما چیزی که بیا مثلا ما میتونیم که در ویدیو ما بمونیم گیجو در گم کردی چی کاری نکردیم همیشه نویس روی که انشالله که ما ویدیو میکنیم در ویدیو میمونیمش که میگیم میخواد پاسپورت گم شده برادر عزیز علیکم سلام خوش اومدین همه کسا برادر عزیز و افیر رحمت برادر عزیز یک لایک میمونیم بچا 60 آدم 40 لایک یک لایک ابزا زنده باشه برادر توجیه هزار رحمت خوش اومدین همه کسا برادر عزیز به افیر میلاد دور مای هر یک تات بچا کو لایک بزنین بچا 4 تا 5 دونه شده ای 61 تا 5 لایک علیکم سلام خوش اومدین همه کسا برادر عزیز تجربه با نام خیر مهاجر سعید میکشوی همیشه گاوزان رمضان تو کی خودت برادر عزیز نمیدونم برای چی با سایتی موجود ما همین اول کانال منامینم بود یگون سایت پاید بانومی کانال یگون کتام شدیم با همین کانال بود علیکم سلام و رحمت الله و برکاته علیکم سلام همه کسا مردمی توجیه که روی دنیا زنده باشیم اما جان براتان بلیط ارزان میشه و هیچی قناعتشو برادر عزیز من نمیدونم ما بلیط نفشم نمیجا برادر توجیه کسی اویه بلیط دوران نه رکلام کردی سه همون را پرسین میدونم زنده باشیم چکن برادر وای مردگان کی جا وارش دیگه ودل جون برادر عزیز من نمیدونم وای جهانگیر موندگی من نمیدونم مودک جوش دیگه حدیثه برادر جون ترام کنکورس نکردی این نه براتان جون ها بچه کنکورس ها چون میکنی تری چیز ما ذوق ندارم کنکورس ما همیشه کنیم ویدیو برام برادر عزیز شما لایک کنید پدل سرچ کنید برای ما کنکورس های این قدر شما میتونید که ما را دستگیری کنین تمام برادر عزیز همین قدر برای ما را دستگیری شما برادر آدمای پیش ای سال نو پاتندور همو سوما سپوران یا قانونی نو قطعی برادر عزیز کدومی که تو یکمی ینوار تو 31 دکبر مثلا بود بتونستان که 5900 بسپرن کدومی که وجه یکم گذشته وجه باش ما 600 بسپرن نیو اینکه کدوم آدمایی که چند ماه پیش نره سپورده بود و یا هیچی نمیکنن یعنی که همون نرخ پیشنهادشون قطعی در پلیتیلنی نمیکنن اگر آدمایی که بعداً مثلا سپوریدن و یا میتونن که بگیم با نرخی نو باید کنن یا در پلیتیلنی سومی که نمیرسه همون را بمونن اما کمی ندارم سلامت باشه پاسپورت گم کردی و من علاقه برو برادر توجیک اینا با رکلامت میکنه اینا برادر توجیک که کانال شب بزن نمبرش هست سه دویا کساش اینم جا با مونده سشون اینم این رقم ده ببرو انشالله که اعلام میکنه اکا پلی پاتن 5900 سپردگیش باشه 700 دیگریش با اونلاین سبربانک تلفن سپاری میشه و برادر جون نکی انا همیشه من نمیدونم نکی ما نشاتی و یکی 700 روبل آدمایی که یکم بر سپردن همین را رفتیم پرسیدیم سبربانک خودش بریم میکنه برای کی خودش ما خیلی میپرتینشه دیم باره حسابش میکنه نه همش دیست برای چند برادر رو زنگ زدن همین چیزا جلب کرده یعنی که پاتیناشون کار نکرده سای برای ما برادر عزیز چندین ویدیو اخیرونش ما دیدیم که ما ویدیو کردیم گفتیم که پرویرکا پاتن میکنیم همو او قدر وقت نمیگیره همگی 5 دقیقه وقت میگیره که ما میتونیم که روی کنیم و پرویرکا کرده لوام تون کنیم برادر عزیز بلیت 9800 روبل بلیت دینا گفته است برادر تاجیکی بلیت 9800 شده زنده باشه السلام علیکم شما درست میدونید در جان علیکم سلام میشه و شکرانه الله شما دینا پشکه همه کسا التماس 52 نفر یک لایک از کنین تمام یک لایک بچه
قدر وقت میگیریم. سلام علیکم اکا. یا چی پرسم سالاتو کرونا قرضدار میگم تاجیکستان برم چی میشه و سال 2 سال شد ندادم کو یا جواب ده. وقتی رسول زاده برادر عزیز اگر قرضت بسیار شده باشه یعنی پرسی خوکاگی باشد در نامتون میتونن که ایرپورت بگردونن تو برادر عزیز انشاءالله. سلام علیکم دودر جان ما CDLK کار میکنم میگن договор نباشه аннулировать میشود. پای مالکه ما نشاتی سوال شما ویدیو کردگیم ده قسم برآمدگی ویدیو полный подробно نشه گفتگیم آدمایی که официально کار کردگین یا که официально کار کردگی نیستن هوایودا میتونه که در کانال بدرین با همین نومی که قانونی نوای گفته ما ویدیو کردگیم. بازی خیر جواب میتم آدمایی که اگر یعنی شما مثلا یکون کار میکنه که شما официально نیستای نه که حاضر قانون میگه برآمده است. ما حالی انشاءالله میرم همین روزهای نزدیک میپرسم که اگر آدمایی که بعد январ مثلا درآمدن официально کار نکردستن مثلا بگیم закон действует میکنه حاضر که официально کار نکنی трудовой договор важный باشه. оди 2023 ما راستی یگون گفتم گفتم نمیتونم نه که تو 2023 یگون کمبودی نمیشی даже من خودم در این سیتواسیا بدم همون دکومنت را گذاشتم یگون چی نشده. علیکم سلام چخیل خوش آمدین همه کسا برداره دید یک لایک میمونه اکا در یوتیوب ویدیو را نه دیده میمونی یا پراموی رویش میکنی. بزرگمر برداره عزیز نشاتی سوالو در واتساپ نویس همین رقم ها مونده انشاءالله میفهمونیم تون چخه میکنی نمیکنی. اونجا چند پراویل یوتیوب و پراویل های نو برابر برای ساب چیز و دیگر چیزو هوایی را انتخاب میکنید. کور بوری پاتن باتموند نه با من نمونده برادر عزیز پروست ما بسیار فیمیس میداریم قریب یا روز بعد میداریم پروست او قدر دور نیست ایمو یگون قینی نمیره برادر عزیز پروست ما میخوام که همیشه ما رو آگاه کنم همین زکانوی هسته فیمیس میداریم میپرسیم نشد همین برادرایی که مثلا پاتنت بگیم میسپرن نمیسپرن خیلی سیتواسیون شدن چی کار باید کنم و فیمیس خودش جواب میده. ما پیش خودمون یگون گپ نمیزنیم چیزی که میگن هوایی و پروستا برادر عزیز ما در یک چیز نیودوب نیایم من میخوام اصلا همین چیز را سیونکا کنم ای سببی که در این مومنت نیست همو بگیم اپاراتورا با تلفن نیودوب نه پروستا شالا میشه کم ترک صبر کنین روزای نزدیک خدا خواهد یک کامراچه چوت کمیده میگیریم میدونیم ما قشو صحبت کردگیم و یا راضی که در سوال ما جواب تنه که با تلفن نیودوب نبریم سیونکا کنیم برادر عزیز با هم خاطر کم صبر کنین انشالله همش میشه. سلامت باشین اکا زنده باشیم اکا. اکا پاتن هر سال قیمت شده است چی میشد برادر عزیز اکی قیمت میشیده است ما ایش نشوتی یگون گفتن نمیتونیم برادر جون. سلامت باشین اکا زنده باشه. پاتن انولوید میشود договор رابطه در تلقیما CDLK کار میکنم اویدی همه میفهموندین التماس مالکه اپاشکا شما در واتساپ ما نویسین از ما لوچی خکنم پیروز شاید یک اینا نمره را روی کردم نمره را بگیرین در واتساپ سخرانید کنید فقط التماس بعد افیر نویسین انشاءالله که ما جواب میتیم با سوالاتون با полный подробно کردم میفهمونم تو نپجونا پای مالکا. سلام اکا 3 ماه میشود رجیستراسیا ندارم لیکن سومی پاتنت سپریده سام میتونم رجیستراسیا کنم برادر عزیز зависит از город میکنه و یک خیلی جو هست خیلی سیتواسیون که وقتی пропискат یعنی که رجیستراسیا تمام میشه штрафت میکنن هر شهر هر سومه داره штрафت میکنن یک خیلی جو میشه که میگن مثلا پاتنت там میسوزه граница пересекать که зависит از کدام شهر اگر این областو طرفی مثلا ярослав یگون области که دورتر از مسکو подмосковье را در نظر ندارم دور از مسکو باشه مثلا شهرهای تنج باشن این چیزا دا مثلا штраф میسپوری 3000 هم خیلی میکنند. سلام علیکم اکا سوزی بلیت 21 январ چند سوم هست همه چیزلا در التماس بگو. بلال برادر عزیزم یا برادر تاجیک بلیت فروخته است همون رقمش هست همون نویس میفهمونتون. رحمت کلان اکا روزی باشه خدا نشو سلامت باشین اپجان. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم سلام دلی رکا Улугбек Якубжонов салом бародар мадара гражданин Россия ма ба гаи 15000 қарздор метавонам гирифта паспорт. Улугбек бародари азиз мадара салом бародар мадара гражданин Россия. шумо агар гражданин Россия бошен
шуморо бо штраф кардагиам 15000, яъне қарздор метавона гирифта паспорт небардори адид. иҷа масалан ҳаст бисёри шиносои ман ҳаст хеле табордаҷе ки қарздор ҳастанд, штрафи гаӣ доранд ва ё даҷа занашон мезананд ки биё биспорем гуфта оли наспордан яке илтимос биспориш хубтар мешавад. шуморо патентона гирифта наметавонам барои ису яки ҳар рӯз зангтон мезанам безортон мекунад, адресотон ҳастагиай мактуб роҳито кадам мегӯям, бо метавонанд ки жалб кунанд айбород вақте ки уже бисёри вақт гузашт. салом ака, чӣ ака, созӣ чӣ тавр шуд? Алайкум салом. Чӣ бародари азиз? ватсаптон номраи худтона ё ки акай ҷонек номраи май бузургмерг бародар акай ҷонгир роз даҳаҷай илтимос маро правильно бифаҳмен, номрома сахранид кунен, нанависен ҳозир, сахранид кунем, баъд аз эфир саволотона роӣ мекунем, ҷавоб метавем иншоалло. Салом алайкум акаҷон, шаб навистам, чӣ хеле нашид? Нафаҳмиди акаҷон, фарзандон аминҷо таваллуд шудаги мактаб аминҷоя хондагӣ. Бародари азиз, пашка ман шуморо саволотон ҷина ҷавоб надода будам дар ватсапа пайсара. ина рақамон ҷа мондагия, ина бояд борга равоншон мекунам озӣ. мера копировать ки дар ватсап мебура, ватсап сахранид ки як хел ватсапҳои стари шумо просто намебура, ягон 5-6 минут баъд мо будирасал мебура дар ватсап бидро просто подробно бифаҳмон, иншоалло ҳамаша ҷавоб метавам акаҷон. олим раҳмат дода, саломат бошем бародари азиз. ҳама каса я лайка меҷиқем, авачай қайме 23 дона лайка меҷиқам я лайка ай. зинда бошед. Салом алайкум бародар. пеш аз соли нав патента 3 моҳа споридем, феврал да январ да қимат шуд, бо меспорам. Не бародари азиз, вали дусматов бародари азиз намеспорин. ҳаму 100% шумо пешакира спордагия не ки дар моҳи ки оли қимат шидагия яй нестай масалан намеспорем мегем. ака ягон дилпур одам ҳастай регистратсия спорем тез тайёр кунам. шунибе бародари азиз, дар Москва подмосква намедорам, дар шаҳри Ярослав мебудем, исно дар областта мекардем масалан регистратсия гарантияш қатъи не ки таву тарафо одами дилпар надорам. шава иншоалло ки бо видео мекунам бародари азиз. нашоти изолатои корона дори ягон маълумот? Чӣ маълумот масалан бародари азиз? ку савол шаптем масалан саволое ки дида бошам ё ки ситуатсияҳо шидан дар бародаро, иншоалло то чин дар кори ман ҷавоб шуд метавам бародарҷуно. чӣ хел фаҳмем штраф дорем? бародари азиз, вақте ки шуморо айчитон штраф масалан дар ягон ҷо штраф кардаги бошанд, обязательно шуморо бояд листи талон метиҳанд барои штрафтона бурда споридан, ё ки шуморо регистратсия мекунанд дар госуслугтона логин паролтона вақти патент спориданда ҳамуҷа мебура, ямора мезанед, нишонтон метад дар номи фамилиятон штраф ҳаст ё ки не. ҷаҳонгир шамо хайри муҳоҷира. бале бародар Фирдавс. номер данавис, номера данавис. бародарам ҷа навистам ки инами 2081 ахираш ҳами рақамои май навис, не ки ҳозир баъд эфир баъд чӣ ки иншоалло суҳбат мекунем. душанбе Питер чансум ай хай билета президентам ҷавоб бародар ҷавоб мета. раҳмат додарҷон, ман дар ягон кас ватсапа ҷавоб наметиҳад. насиба апаҷон, ман гуфтесам ки ҳаминҷа кадоми мара навистагия ягон одаме намондааст ки ман беҷавоб монда бошам. ина бояд борга менависам, шумо банависен, просто салом алайк менависем, медром алайк мегирем саломотона, дига ҳамун хел бисёрид наменависе. чӣ саволе дорен, салом алайкум, ҳамун саломтона нависе бародари азиз. тамом мо иншоалло ки мо обязательно ба саволои шумо ҷавоб метиҳем. ягон контакте нест дар телефони ман ки беҷавоб монда боша саволаш ё ки надида бошамаш. бародар нархи билета хай мегуфти бародар хайшачино акаҷон, ман навистум баъди эфир илтимос фаҳмонӣ. гап нест бузургмер бародари азиз, агар қарздор бошӣ просрочни боша наспорӣ чӣ мешава? бародари азиз, агар масалан баъд штраф яъне ки процент бисёр шава дар номтон дар граница гузашта наметавонем бародари азиз, ё ки метавонанд ай номтон жалб кунанд, суд файротон кунанд, агар изолатои коронаро дар назар дошта бошед. бале гуфтам ку бародари азиз. брат, агар патент аннулировать шуда бошад, Сбербанк равӣ сум супорӣ меган аннулировать шудагия ё не? Не бародар, одинаи сурабҷон бародари азиз, ва ё суми шуморо гирифтан мегиранд, намегантон ягон ҷо ки аннулировать шудагия ё не. шумо метавонед ки инами рақамои ман мондагия ина закрепит кардагим 2081 шумо нависен, мо иншоалло ки мегем сиратам роҳӣ мекунем, проверка мекунам ба задани хемведида чизе ҳаст нест мегем то бародари азиз. гуфтесам ку нависен дар ин номерои ватсап, проверка мекунем, мегем ответча.
салом алейкум салом хуш омадем бардори дид ҳама касга ба эфир я лайк ҳамечкам саволотуна шра пасрои кина иншоалло дидесен ки пасара садорум ягон сабчени беҷавоб намондес аз бардори азиз ку нависен саволотуна бардори азиз ҳама каса я ҷоя салом мехоҳин дар хай саломат бошед зинда бошед бардори азиз ҳазор ҳамад ҳама каса ки бовар мекунед савол метем бовар мекунед қатъи муҳассин имрӯз ҷо аллакай 50,000 гузаштем ҳазор ҳамад ҳар як тата ки дастгирӣ мекунед дар бармон чиқтем бардори азиз чемай идибек ё таҷ муслима ҳаме акаҳо боваринокай бардори азиз рости ман ягон каса кордор нестам ва я акай дибек шта кордор на таҷ муслим валлоҳи қасам ягон шодан дили нияти бадам надорам ягон чиям ма видео ответам нисбати ягон кас намекунем иншоаллоҳ ва ниятам надорам бардорам салом ака реклама мекунед шумо субҳаналлоҳ бале апаҷон ё ки бародари азиз мекунем реклама инами рақамҳо мондагия 2081 нависен чизе ки дорен иншоаллоҳ ки реклама мекунем худо хоҳад результат мети апаҷон ё бародар хонум раҳмат 100 бор шумо ба ман миннатдоро илоҳӣ ҳама саломат бошед насиба апаҷон иншоаллоҳ ай дастмон омадагиша ки кардесем ва чизеша ки битонем ҷавоб метем дар саволотон ҳазор раҳмат ҳар яктатонда салом ма наим алейкум салом кадом наим бародари азиз брат патент дорӣ договор надошта бошӣ патент метавонад рувишт кунанд ё не одинаи сурубҷом не бародари азиз шумо масалан шумо ҳозир меоед россия шумо дани момент надоред коре ки официально боша шумо безофициально кор мекунед ва дар ин асос шуморо аннулировать намекунад патентона мегӯед ки масалан мо нестем ки шумо патентона чӣ хеле ки ҳаст споридан мегиред шумо чӣ хел мешавад масалан ҳозир ман як бор мегӯм подробно ҳаматон бодиққат гӯш кунед илтимос эфира нагзаронед ҳозир як лаҳза бестем бародари азиз як лаҳза полотенце ну это принеси сачок такой там стоят перед зеркалом принеси ему алейкум салом ҳозир як лаҳза бесен ҳозир ман подробно ҳамаша нақлтон мекунам мефаҳмед ҳамат бародари азиз салом алейкум салом бародари азиз мо дар канали мигрант азия мондагием корора дар ҳамун канал буромадесад бародари азиз мо сабчеста мекунем мутаассифона шумо намедонед обуна намешед дар канал вақте ки мо кор мепартем шумо намебинед бародари азиз ҳозир як лаҳза ман нақл мекунам ҳамаша шумо мефаҳмонтон бародари азиз илтимос бародари азиз хоҳиш мекунем рақамҳоро равонтон кардам илтимос мекунем ҳаматон дар вақти эфир нанависед иншоаллоҳ баъди эфир саволотона тайёр монед номероро сохранед кунед обязательно ма ҷавобтон метем просто эфира ба телефон гузарондетам бародари азиз ҳамин сабаб илтимос мара правилно дарк кунед короче одамое ки официально шумо масалан ҳоли кор намекунед бигем не ки патена спордесен патенои шумо аннулировать намешавад дар асосе ки шумо масалан официально кор медроед лекин то течени 2 моҳи аввала то 2 моҳи аввала масалан бародари азиз шумо ман мегӯм бовар кунед бародари азиз илтимос нанависен ҳозир вақти эфирда илтимос кардесам бародари азиз диди навистен гум кардам тематикара короче официально кор намекунед лекин шумо патент спордесен не ки шумо агар дуромаден официально кор кардеса бошен течени 2 моҳи аввал ай вақте ки шуморо ба қайд мегиранд 2 моҳи аввал да агар шумо трудовой договортон мес набарен масалан печат назанен шуморо метавонанд ки баъд ай 2 моҳ агар мебарен уҷа мегӯянд ки печат бизанам барои ахир масалан продлит кардани патент шуморо метавонанд ки даже дар ҳамин байн шуморо нагуфта патенти шумо аннулировать мешавад не ки шумо патент спордесен мутаассифона шумо намефаҳмед ҳамеро ки патенти шумо аннулировать шудагия барои вақте бигем зуербанк мерен споридан да зуербанк да намегӯянд шуморо ки патенти шумо аннулировать шудагия ё не дар ҳамин асос шумо метавонед ки патентон аннулировать шавад бародари азиз ба ҳамин хотир илтимос ин чиза бодиққат бошед ман 2 видео кардаги подробно фаҳмондима ҳамон қадар пасараса мекунам ҳамин видеое ки нисбати
мигрантҳо ягон чиз мешавад, шумо як бор бидроед видеоро ногузаронда тамошо кунед. мо бисёр ҳами саволои шумо да бениҳоят подробно даже оддӣ карда фаҳмодагим, даже фмс рафтагим, ай ҳаваю масалан саволҳоро парсидаги видео кардаги мондагим. мутаассифона шумо ҳам чизҳоро дастгирӣ намекунед, яъне тамошо намекунед, баъдан намефаҳмед. бародари азиз, илтимос нанависед дар вақти эфир, илтимос кардесам. зинда бошед ҳама каса. Я лайка бизиқеми бачо 65 нафарем, 36 лайка. Я лайк баҷа савол тарои ки иншоалло саволи да ҷавоб мегирем. бародару апоқари адид акаҷон саломат бошед. бародари адид ҳама каса зинда бошед. бародари азиз бахши зиёд кардам, саволшан нохонда мондам. ҳеҷ кали саволи важно нависад ягон чи боша барамад савол роишка печатшка амиҷа иншоалло ки саволотонда ҷавоб медиҳем. бародари азиз алайкум салом мешава. хуш омадем бародари азиз ҳама каса, одамое ки нав эфир дар омадед. бародари азиз савол боша нашоти патент ё ки ягон саволи дигар дорен иншоалло нависед, мо то ҳад имкон чизеша ки хидмон медонем ҷавоб медиҳем дар саволотон. бародари азиз бародари азиз илтимос кардесам дар вақти эфир, илтимос бародарои азиз дар вақти эфир дар WhatsApp нанависем. эфир бучид обязательно нависен. ма ваъда додам ки ба саволотон ҷавоб медиҳам. метавонед адреси ҷои кор битен? илтимос мигрант гирифтен хушрӯ фаҳмонен. илтимос холо бародари азиз ман гуфтесам ки ҷои кор қатъи рақамҳои соҳиби кор дар канали Мигрант Азия ҳастай. поис бидед дар YouTube Мигрант Азия меброя канал. метавонед ҳозир як лаҳза бестен. ма ами канала миём силкаша мемонам, ам канал да медироен подписатсия мекунед, коро дар ҳамон канал баромадеста. бародари азиз метавонед ки шумо бидроен амҷа занг бизанед рақамҳои соҳибкора чӣ кореш ки маъқултон. ман просто ҳозир силкаи як корша мегирам, роитон мекунам. шумо далши метавонед ки амунҷа дуромада корҳои дигарша ба дилтон, масалан маъқули дилтон нигоҳ кунен. бародари азиз илтимос нанависен дар вақти эфир, илтимос кардед ҳамаи бача. силкара мондем. бидроед на канали Мигрант Азия метавонед ки бинед. салом, патент дар Челябинск чанд сум шуд? бародари азиз Ахмед бародарҷонум Челябинска намедонам, ки нашоти нархҳои патент мо рости ҳамаша да ёдам надорам, ки видео кардагиам амуҷа ҳамун видео бидро нархҳои патент 2023 дата видео буромадаги да ҳарҷ ман нархҳоро подробно гуфтагиам. бародарҷон ака 3 бор граниса бурудро кадом 4 бор хона барам биём мешава? бародари азиз се бор барои чӣ дуромадӣ? масалан дуромадӣ просто 3 моҳӣ ба фир омадӣ истоди буромадӣ 4 бора буро. бародари азиз ягон чиз намешава. агар ягон камбудӣ надошта боша иншоалло ягон чиз намешава. бародарҷон ма дами россияам. бародари азиз али алиев бародар меган видна дошта бошӣ семията биёри баъд виднаи худат то 1 сола бе документ. видна дителсора да надар дошта бошӣ то ли бародар то худат паспорт падава масалан нагирӣ семиятам биёри. ин хеле аст ки нигоҳ кунед вақте шумо ягон документация доред, масалан шумо получат мекунед, метавонед дар асоси ӯ ё падар ё модартон масалан биёрен падар модартона баъд қабул мекунад дигар тамоми семиятона шумо метавонед. агар дар ҳамон ному фамилия боша шумо метавонед ки бигем дар ҳамин асос получат кунанд дигар оилаи шумо, яъне ки дигар мондагии чизотон бигем семиятон. агар зан дошта бошӣ худат получат мекунӣ паспорта, баъдан дар асоси ЗАГС занат метавона ки шумо дам масалан яъне ки шоти т дар асоси т получат кунад бигем паспорта ваям падават мекунад. ба гуфти шумо патентҳои мо анлиривед шудан, мо официально кор надорем 5 моҳ шуд. не бародар Харилоев, шумо агар официально кор надошта бошед, не чек патентон спордеса бошед, регистрация кардеса бошед, анлиривед шудаги нест. бародарҷон салом алейкум ака, ман патент надорам, 2 сол боз кор мекунам дар Москва Носибир. дар роҳ милитсия қапа депорт намекунад ми? момаҷон бародари азиз ака нашоти депорт намедонам, лучи як граница бигзар бара биё уҷа ҳастан масалан одамое ки граница мебаранд, ам хеле шумо масалан оли депорт надоред,
бетунон ки дар раҳ рӯ бигзаронатон соҳ саломат бравам биёем бародар як граниса бигзар биё қадар проблема намешавад дилат пурае ки масалан бо чанд қайга метуни гашта бародар. Салому алейкум ака, ман патент надорам. Хайра хондем. Патент чиба месанҷи? Патена чиба месанҷи? Чӣ хел чиба месанҷи бародар? Патена мега ки камбудӣ дорам онҷа дар ҳамон асос проверкаш кинен. Чиба месанҷи ё ки чӣ месанҷи? Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Соди хубӣ бачаё. Ҳамин нархи патент 6800 шидаи ростай Москва или ҷавоб фақат лайк шапаков. Амиров бародар, албатта агар Москва пад Москва боша 6600 шидаги. Агар шумо ба ин нарх наспордем баъди 1 январ масалан шуморо патентона ҳисоб намекунад спордагита ё ки спорда бошен кам 700 рублига масалан да боло дополнительно мерефе Сбербанк да меспорен тамом. Надонед шумо паспорт масалан получат мекунед дар асоси шумо зан дошта бошед агар оилатона ЗАГС қатъи шуморо метавонад ки получат кунад ё ки ҳозир хеласе ки акав дудар дар основании шумо ягон ҷо ваям официально кор кунад дар основании ки шумо бигем гражданство дорен дар ҳамон основание метавонад ки айноми шумо заявление пур кунад ё ки шумо агар дар кадом асос шумо гирифтагиен вид на жительствотона масалан через трудовой договор кор кардаги гирифтагиен ё ки переселение қатъи омадагиен ҳамин ҷаша шумо чӣ хел гирифтагиен бародарҷон ҳамин вид на жительство. Салом брат, ман дар Дмитриевский район кор мекунам. Официально патентма Красноярки платить кадам ошибка кадам чико кунам ки налогма гардонанд битан налог обидат айч ҷои корм любой ҷода официально кор кунем бародари азиз обязательно налог меқапа масалан 13 то 17 то чанд фоиза меқапа вақте ки официально кор мекунед дар ҳамон официалнат меқапад примерно бигирем од ягон ҷода кор мекунед шуморо мега ки ҳозир ҷои оилака соат қатъи ҳисоб кардесан примерно мега ки соати кори 150 рублай не ки вақте ки то вақти получат кардан шуморо мета 140 рубл ё ки 135 рубл дар асоси ки 13 ё 17% налог меқапа бар ҳамин асос шуморо кам метавонад бародарҷон маттаб 32 дар то ҳай не азам бародар дар шогирди ҷаҳонгирай намедонам рости ӯ кияй ман намешиносамш кадом шогирдчай кияй медонам ки дар ҷои дар Москваям телефон бародар ҷаҳонгир худи шози телефон надорад дар уҷа намедонам ба телефони ки эфир кес аст. Патан сухта чӣ хел хоҳиш акаҷон патан сухт аст чӣ хоҳиш кунем умар бародар азиз патент сухта ё ки чӣ хел проверкаш кунем ё ки чӣ хел бифаҳмед сухтагиша бародар агар проверка кардан боша рақамои мо ҳаст ҳамиҷа бародар шумо метавонед ки нависен проверка мекунем мегем баъд дар нихем ведеда чӣ хел аст нест. инамиҷа рақамро роҳ кунем ватсапа баъди эфир хоҳиш мекунам баъди эфир нависен иншоаллоҳ ки ҷавоб метавон ба саволотон. Салому алейкум ака, ай каршеринг не ки дар бораи каршеринг бародари азиз ягон чӣ гуфта наметавонам барои ин саволо редки меянд информатсия намегирем дар ин бора. Ака патент чанд сум шида боша бародар дар гиҷо толик бародари азиз. Салому алейкум, ман то апрел платит кардам ба нархи кӯҳна соли 2022 ҳеч намеша агар то 31 декабра все будет хорошо агар то 31 декабра ба нархи пешина платит кардаги боши ягон чи намеша не ки агар ай моҳи январ уже ӯ сигдасаи боша платит кардаги боши сари ҳар як моҳот бояд 700 рубли платит кунӣ амира чӣ хел платит кардаги худат парвиз қутбонали. Салому алейкум ака, мо фирмада кор мекардем ай кор сирмон кардан патентмона надод метавонам бе граниса рафта бигирам не патента чӣ хел надода фирма қабидаги патент шумо не может быть патент шуморо ба ёда сарш мезанам бародари азиз бояд патентро шумо просто нигоҳ кунед бародари азиз ҳамин мардуми хидмон камакак систем мекунад вақте ки ягон ҷо кор медорен 1 миллион не ҳамин любой фирма медорен як дунё просто як юристи мошнира бигирен ҳама каса бре абжалоб кунед дар бораи чи тамом вақте ки шумо официально кор кесед шумо ҳуқуқи жалоб кардан дорем бародари азиз шумо метавонед ки жалоб кунед обязательно масалан шуморо гӯш мекунанд мефаҳманд ба ҳамин хотир шумо яъне трудоустройство ҳамчун трудовой договор қатъи кор кардесен қонуни шумо обязательно нигоҳ карда мешавад дар ин ҷамъ просто
یا یوریستی ماشین یعنی بخواد هم میگیرن او قدر قیمت نمیشه هم یوریستو سر اونم چند کسی اوزی هست اینجا کار میکنن هوایی مسئلات که یا یوریستا بیاین سوم شابتن لبون امت کارتون حل میکنه خود یوریستوی توجیکو خدمت بسیار شده گیم کار میکردگی سلام علیکم نویستگی مذاکره پیل بکن پیشگیرم چرا برادر توجیک اکا طرفی ولادیمیر چند رو بلشده نکی ولادیمیر نمیدونم برادر ادید برای نشده صد مذاکره پیل کرده برادر توجیک چی تاست اینو داخل پیچ کنم برادر ادید یا لایک بزنه باشه 52 نفره چیل آدم میای 100 که زیاد گذاشته با یا لایک و قدر وقت نمیگیره ویفی چه طرز که لایک بزنه با چه دبدرو نویسم که برادر ادید سلام علیکم کم شیده باشین اکا مرا خون نورلا برادر چی نویستی اکا ما 6 سال میشود در روسیه ما میتونم گرانیسا نگذاشته پاتین روز کنم میشه نه برادر ادید گرانیسا باید обязательно بگذارش وز بقا پانتون پاتین روز کنی برنش میتونن که دیپورت کرد در اساسی که چند سال نکردین سلام علیکم برادر کدام چیسلا 24 گرفتم چیسلا 29 هم چک اسپوریدم 5 گذشته سوختگی برادر ادید خیلی ما خدم مثلا شیده بودم ما را گفته بودن که روزی 12 هم بسپور پاتنتا امی چک یعنی که یکم چکی که میره میسپورم روزی 12 هم بسپور ما فراموش کردم ما 15 هم بودم سپوریدم نه که فهمیز وقتی رفتم پاتن و پالچات کردم نگاه کرد که اما گذشتگی 3 روز گفت چوبا دیر کردی خیلی گفتم من نفهمیدم مثلا که همین خیلی روزی 15 هم ده ما فکر کرد ای او روزی 13 هم ما فکر کردم کارچی 12 13 هم کارچی ما 15 هم دسپوریدم یا اگر گفت که هیچ چیز دیگه تکرار نکرد دفعه که پاتن میسوزه گفت لیکن یگون چی نشده گفتم ایمو دیگه نشده امی بسپرم گفت هو همو سروکی که در پشتی پاتنتونه برداره ای همو سروک نگذارونده پیشکی سپرده میتونین ای همو نگذارونیم پاتنتون نمیسوزه برده مسکو در مسکو 6600 دیگه برادر مبلغش برای سنجیدن یا میفهمونی مبلغ چیه برادر عزیز مبلغی اگر پاتین بگه 100 روبل همون پروسه نمو ساید میشینه همو دام کی کار میکنه پروورک میکنن مثلا برای بعض دانیخه او بچه 100 روبل جونا شو برام یا جو میبرو یا سیگارت میکشید چون چند سو میشوه پروسه همون برای همو کی او آدم میشینه خودش کار میکنه مهنت میکنه برای این پروسه بای خلاص که دلتون پر میشه که پاتینتون هست بعض دانیخته یا نه علیکم سلام خوش اومدین همه کسا بردارید اکا جون ما پاتنم 4 ماه دیگهش بود سوختاد اکا پولی پاتنه 4 ماه سپوریدم اکا پول ما گرفتم میتونم پاتنم 4 ماهی دیگهش بود سوختاد نه برادر عزیز شما سپوردین روز سوختاد باشم دیگه شما رو بدورد نمیتونم تونه سوزن کمی شرامت برادر عزیز یا لایک بزنید بچه 47 ای اکا QR کد قطعی پاتن سپوری میشه از دو وقت QR کد برادر عزیز حاضر مثلا ما خدم سال گذشته بگیم سال 2022 ما در مسکو خدم بودم QR کدم داده بودن QR کد خیلی بده ما وقتی QR کدم داده بودن میرفتم یه خیلی زیر بانک کدام میشید یه خیلی جام خیلی میجیک دادم چیزون که آروی QR کد کارچی کار نمیکرد نه که QR کد باید کار کنه با همین سبب وقتی QR کد تون شما رو میتین در یه سال بمونه که همون جایی که اشتراک کد رو مثلا همون چور کجا همون جا در کیسه شون بسیاری می همین سبب بعد نمیتونن دیگه با QR کد سپردن نه که بچه که اخیران تون شما میتونین سپریده برادر عزیز روی QR کد باید بسپرن نه که یه خیل روزی بانک نمیتونن سپردن نه که چک اخیرتون بتین بسپرن روی چک دفعه که با روی QR کد بسپرن میشه شما را QR کد چی رولی اساسی را بازی میکنه برادر عزیز
QR код масалан кор кардан барои Сбербанк осон мешава. Масалан нигоҳ кунед, магазин шумо мерен, ягон чиза харид мекунед, бигем дар асосе ки шумо ягон чиза мехарем, QR кода як бор меҷиқа, полни баъзе ҳамон продукта ё ки ҳамон чизе ки мехарем шумо мебуроя. Не ки агар набуроя маҷбуре ки ҳар як ҳамон штрих-коде ки код дора, масалан ҳамин чиз, ина примерно бигирем, инамиҷа инами штрих-кода ина номерша дидесин, ки дарои камера инами коде ки дар штрих-кода маҷбуре ки ҳар як таъмира бичина ба клавиатура ҳамонҷа. Ана дар асосе ки шумо штрих-код доред, як бор аминҷа меҷиқа, тамом полни баъзаш мебура. Ин қадар штрих-код роли асосиро бозӣ мекунад. Тамом вақти дар ҷое рафтен штрих-код кода рола бозӣ накард, бордори дид бига ки намешавад туда чеки ахиронтона битем, просто баъзе данетона мезана меспора. Бо дапай гар рафтем метавонед ки рӯи штрих-код платит кунем, бордори дид. Салом алейкум. Алейкум салом. Хуш омадед намакаса, бордори дид. Рост мега ия. Бале бардарҷон, обид бидурен мада подкунен, бидурен подшкунем, подписаться. Ака савол ма ҷавоб надоден, QR код қатъи патент спорӣ меша. Гуфтум ку бардарҷон, ҳозир як соат фаҳмидум саволи шумо дар ҷавоб. Патенти ма даҳми число бояд меспоридам, аёдам биромада биспорум меша ё ки аннулӣ вичида боша. Маъмуд бародари азиз, даҳми число спордагӣ набошим. Ами гуфтагиам ки фемезама чанд бор ами чиза паризм мега айрӯи числое ки пишти патента нависаги ай ҳамо гузаштагӣ боша, уже патенти шумо месӯза. Ба ҳар ҳол фемез худаш бира, фемез дар кадом шаҳри ҳастӣ, баъза данехта мезанам, проверка мекунам, метиҳанд. Ягон чи натарсед, сухта бошам ку ҳеҷ вақт фемез шуморо намега срада млесара ки барира макам кунем. Проверка мекунам, мега анеша ягон камбудӣ то намеша бародарҷон. Бо як саволи дигар шумо ба метиҳам. Ман 10 октябр граница рафта омадам, бо 10 январ ба рафтам, дор кор буд, лекин маблағ наёфтам бори граница гузаштан. Акнун чӣ кор кунам? Ман саволона илтимос ҳамин саволона метиҳен правилно як бор пеша ӯе ки роиш мекунен, мада тириш мекунен, карочи бихонен ки чӣ наистагем. Бо як саволи дигар фаҳмиду савол метиҳем. 10 октябр граница рафта омадем, бо 10 январ ба рафтанам дор кор буд, лекин маблағ наёфтам. Яъне бо 10 бояд барои неки сум наёфтӣ. Шумо масалан 10 октябр рафтен, ноябр, декабр, январ, шумо ба филм тичени 3 моҳ ҳеч накард бошем, бо ина метавонед ки ҳозир ҳастаи мошиное ки гарантиятон метиҳанд масалан бурдан оварданда, бо ягон мошини боваринок боша, боваринок да гарантиятон бута ки раҳ дор масалан мерен, ҳамуда бишнем бирем биёни чи намешава иншоалло. Вақте ки мерен граница, регистратсия ки мекунед 3 моҳа дар бартон боша тамом ва паспортотон мигратсионка. Ака пул ма гирифта наметавонам ака. Не бародар Умар. Айма кор мекуна ака удов споридам ҳозир нархҳо алӣ шидаги. Фарқ надорад нархҳоам алӣ шидаги боша. Ман гуфтам ку прикол HD бародар. Ӯ просто баъза данихи шумо нигоҳ менам. Фаромӯш накунед бародари азиз, як чизи дигарам ман инҷа мехоҳам бифаҳмонамтон. ҳозир нархҳо қимат шидаги ай, лекин шумо мерем фемес Сбербанк шуморо намега ки чанд сум, барои ки шумо чеки якумтон да 5900 примерно майра ҳозир Москваро фаҳмондисам 5900 спордагин. ва ё шуморо намегам ки 5900 биспорем, мегира айроям пур мекунам метиҳатон. Аз шумо фикр мекунем ки 6600 спордаги якум бор ҳама вақт рафтен, шумо бояд бигем ки бародари азиз патент қимат шидагиаш баъзеш мепарсам, баъзеш не бигем ки мо 6600 меспорем. Ира обязательно гуфтантон дар кора, не ки як хирос пешаи шумо спордаги бошанд ягон одама уже аллакай ба ё медонанд чун шуморо нопарсида амия мепарсатон ки 6600 шумо мегӯед ҳо меспоранд. Тамом. Ака нархи патент дар Москва чанд сум шида? Итолӣ бародари азиз 6600 Москва пад Москва. Дар ки ҷое баъза Даниёра дидан дар кор. Рухшона Иброҳимова Апашка. WhatsApp мо инҷа ҳастай. Мо чанд бор шидроӣ кардесем. Ҳамин рақамҳо дар нависем дар WhatsApp иншоалло. Плюс 961 126 20 81. ҳаминро дар WhatsApp ина равон кардам. Дар WhatsApp чӣ кунед нависен иншоалло баъди эфир мо мегӯем роҳӣ мекунем, проверка мекунад. Дар ҷое баъза Даниёр дидан ба пешака зинда бош. ҳазор раҳмати калом бародари азиз ки бовар мекунед савол метиҳем ва мо ҳам то ҳад имкон иншоалло ба саволотон ҷавоб метиҳем. Я лайка мезанем бародари азиз, саволоро роҳӣ мекунем. Салом алейкум. 7 моҳ ба телефон спорида пули патент сохтагӣ боша. Салом алейкум. 7 моҳ ба
телефон споридум пули патента сӯхтагӣ боша бародари азиз муҳаммадҷон бародарҷон спордагӣ бошед шумо метавонед ки фмс биред ё ки налоги ҳамон шаҳртон биред шуморо чекотонро метиҳанд ягон чиштагӣ нест агар шумо правила пар кардагӣ бошед ба заданитона иншоаллоҳ ягон чиштагӣ нест бародарҷон 15000 спордам ака то моҳи апрели спордагӣ наметонам ака пешакӣ шумо то моҳи январ агар пешакӣ 5900 қатъи спордагӣ бошед бародари азиз патентотон ҳеҷ намеша а 1 январ рӯз уже спордагӣ бошем бояд сари ҳар моҳаш 700 рублига дополнительный бояд бирени чиза чек пешнатона барен бигенами ситуатсияра дополнительный биспорен салом брат ма як рӯз кор кардум баъд уволид кардум патенти ма чӣ мешава официална буд ҳеҷ бародари азиз ӯ баъд дарои мекунанд бо айнум мебуронанд тамом ягон чӣ намешава бародар салом брат ма як рӯз кор кардам хайра ҷавоб додем яка ма 6 моҳ пеш кардам 6600 меспорам ё ки 5900 6 моҳ пеш 6 моҳ пеш чӣ 6 моҳ пеш карди агар 6 моҳ пеш спордагӣ боши яъне ки моҳи бигем ина январ феврал март апрел май июн то моҳи июнаш нархи пешина спордагӣ боши агар моҳи декабр бигем то 31 декабр спордагӣ боши пул намеспори дига бародари азиз ма 4 сол шидаи москва даем депортас дорем ма граниса равам рамеша паспортман сентябрда гирифтем ай посольство деки бародар август бародарҷон ин чиза ман ягон чиз гуфта наметавонам нашоти паспорт ин чизо лекин ман роси нашоти депортатсия нашоти ин чиз ҳеҷ гуфта наметавонам барои мо ягон одами 100% гарантидор надорем ки ҳамин саволҳоро бипурсем лекин иншоаллоҳ кӯшиш мекунем ки ирам ҳал кунем рӯзои наздик додарҷон маро мебахшед ман тоҷикия нависта хушрӯ фаҳмидам апай насиба ҷон апашка саволтон ҷавоб додам иншоаллоҳ ба фикрам ака салом ман 5 моҳ патентро спордагим баъд дигар наспоридаям регистратсия тозагӣ кардам баъд граница равам депорт намекунанд не бародари азиз ба ягон мошине ки дар раҳ нақапамтон то границара иншоаллоҳ ки ягон чӣ намешавад бародар салом ака патента проверка мекунед шумо бале бародар бахтовари азиз амиҷа ма чанд бор рақамамо нависем 281 амуҷа ҳамин рақамода дар ватсап нависем баъди эфир фақат иншоаллоҳ проверка мекунем патентотро бародари азиз салом ака официально як рӯз кор кардам хайра ҷавоб додам официально як рӯз кор кард бародари азиз уволи чиди шуморо айба задан рих мебуроранд ягон чӣ намешавад фикр накунед бародар кажон салом алейкум дани базада дида метонед дани баъзе агар патена дар назар дошта бошед рамазон бале патена метонем неки паспорт регистратсияра ҳозирашта не патента пешакӣ 5800 меспоридем баъди соли нав чихел меспорем 600 хайрулла бародари азиз агар 5800 не 5900 москва да баъд москва да бад 5900 буд неки дига шаҳр дар назар дошта бошед шумо ма шаҳр шуморо намедонам кадом шаҳр дар шумо меспордем салом алейкум ма иша нафаҳмидем салом алейкум пушти патенти ма 17 ҳамун числа споридам сух ёне не агар 17 боша 17 спорида бошед намесӯзад патентон мегӯм ку аз числаи пишти патент нагзара намесӯзад салом ака ман праваи тоҷикӣ дорам ве ҳаматон илтимос хоҳиш дар вақти эфир нанависед номероро сохранед кунед чӣ саволе доред агар ҷавоб накардем дар ватсап метиҳед иншоаллоҳ ҷавобта мегирем салом ака ман праваи тоҷикӣ дорам кор кардам вс кор кардам метавонам вс чӣ боша бародари азиз бс праваи бс кор кардан мешавад агар таксира дар назар дошта бошед ҳаст ҳами хел фирмое ки тоҷико хушон масалан ба праваи тоҷикӣ мегиранд корда мешавад не ки максим яндекс ҳозир ба праваи тоҷикӣ нагирифтесанд бародари азиз яъне ки қабул накардесанд салом алейкум алейкум салом хуш омадед бародари азиз я лайка биҷиқ қабача я лайка биҷиқ далши саволта роика патентро алиш карда мешава ё айнав меспорӣ патена алиш карда барои чӣ хайрулло бародари азиз патена барои чӣ алиш мекунӣ агар сӯхтагӣ боша патени нав меравӣ мекунӣ ака ма работа бародари азиз
التماس کردم میلیون بار شده می کار میکنه که دیگه من میگم رقم روی نمیکنم التماس افیر بوچید نویس ما جواب میدم ما تا سحر تا ساعت 8 سحر بیدارم من میگم میشینم کار میکنم من میگم اشتگی منتظر میمونم سوالای شما رو کوشش میکنم ویدیو کنم برادر عزیز التماس مرا правильно بفهمین номер сохранить که بعد افیر تا سحر هم تا نویس ان شاء الله جوابتون میگیریم برادر عزیز تا سحر فقط حاضر در وقت افیر ننویسین که میبره تلفن ака ман работа гуфта омадагиам 3 моҳ регистратсия кардам тамом чанд моҳ шуд омадан ма теҷики рафтан да аэропорт депорт мекунам 3 моҳ чанд қашид омадан та апашка ва бисёри ҳолатҳо да аҳамият наметиҳанд апаҷон неки як хел вақт мешавад ки бебинандтон салому алайкум Москва 6,600 шидагия. Ака ма миграционка надорум граница гузашта метунам. Бордори адидоди ма як чиза мегуфтам шумо ҳайрон мешен. Мара дилани парерус корчия бародар навис. Блядь. Грип мара мекша ахираш. بار که مزه کم اکک ریختگی برداری عزیز بگم واتساپ زم نشید گفته که گذشته بلیت گرفت تاجیکستان رفت میگراسیون کاش در ایرپورت نگرفتن تاجیکستان رفت مرا نوید که اکا ما تاجیکستان اومدم در ایرپورت مرا میگراسیون کا نگرفتن این چی خیلی میشه لوبای چیشیدنش ممکنه برداری عزیز لوبای حالات میشه که در میگراسیون کاتون مثلا نباشن بگذارن نیکی حالاتوی میشن این رد یورا فهمیدن نمیشه در یک خیلی وقت همه داکومنت‌ها را دارن این بردارم مثلا نمیاد دمو رد همه غلطان پروستا می به هیچی پروستا بعد غم میتینده همیشه شو правильно بفهمین رحمت سلامت باشین هزار رحمت کلام بردارید برای چیکار سلامت باشی دویمو رحمت برای جواب های انی قبرو اومدی کار دویمو سال بالا باشی سلامت باشی هزار رحمت کلام که قطعی هستیم باور کنین هر وقتی که ما این سوالش ما جواب میتم ما خودم راحت میکنم بخاطر که هیچ هم نباشه اقلا چیزی را که تو حد امکان میتونم تو حد امکان این دست میام به خدا میره جواب میتم ما خودم خیلی خرسان میشم ما میخوام همه وقت همه خیلی هر روز فکر کنم قد شما سوالاتون در جواب بدم متاسفانه خیلی شما میدونید ما رنگ شما باور کنید بارداری عزیز منم یک کارگرم رنگ شما غریبی اومدم رنگ شما کار میکنم مغازین در لیکن با پسرات میکنیم که برای شما ویدیو را بکنیم بارداری عزیز و مشکل را حل کنیم بخاطر که ما خوندم مثلا دیپلم گرفتم نسبت همی انفرماتیک ماتماتیک همی عدس میام من میخوام همی خطیب این قها کم باشه مهنت خدمت مثلا دمی سوهای همی چیز برسونم بارداری برای که میدونم به نهایت مشکل شده هوز یا پیش یک آدم پروسا میره یک چیز میگه بپرسی پروت همی لیش نگاه با می آدمایی که داکومنت میکنم بارداری عزیز ما یک چیز حیرانم ما یگون کس مثلا گپی بعد نمیگم پروستا گپی مرام نیتون نفهمه اول همتون بخشش پته مثلا داکومنتاسیا میرم میکنن یا داکومنتی обычный را تا شما فکر کنید که یا обычный داکومنت میکنن 5000 4000 روبل میمونن دبلوش обычный چیزا یا که رجیستراسیا را نگاه کنین که ما خودم گارانتیاتون میتونم آدمایی که رجیستراسیا میکنن کو وایکمش بارداری سوال نویسید التماس توضیح جواب میتونم با سوالاتون فقط کمتر صبر در رجیستراسیا و پشتا شما نالوگ نمیگیرن برای شما времени налог هم نمیسپارن اینو شما یک دیمش همگی امی بگیم اینا مثلا یا لیست اینا 6 تا 10 تا رجیستراسیا که چک سپردگین همه پشت رو سرکوپ میکنن اینا پوسکه بگیم 100 روبل سرکوپ یارت خود میکنن دانو شما تمام یگون چی دیگه وقتی رجیستراسیا ما خدمت اینا رجیستراسیا میکنم مثلا دامیجا در خونه خدمت نیست بگیم خونه خیش تباره خدم میرم قطعیمو رجیستراسیا میکنم یگون چی کرومی 100 روبل که سرکوپ میکنیم میسپارم کرومی هم سوم یگون چی راست خود نمیکنیم در وقتی رجیستراسیا کردن ما سوم نمیگیرم بارداری عزیز بخشش زیاد بارداره کم باور کنه گریپ شدم ای همتون بخشش
یعنی که رسخود نمیکنن نیکی رجیستراسیا میگوی بکن 5000 میگیرن پروستا ای در یگان جا توری نمیگیرن میدونی میره یگان جا در ای بچه همگی 100 روبل رسخود میکنن در همون لیستوچ که میگیره رجیستراسیا میکنن همونجا میره پریمیر نه بگیم موی داکومنت میره میگوی که ما رجیستراسیا میارم مثلا همون اینا بگیم پریمیر نه ما گراجانی رسیام ما گراجانی رسیام مثلا میبرم یا آدم میگم میرم در خونم رجیستراسیا میکنم همونجا لیست میتیان میگن میره بگی بعد دانی خیته همون آدم سر کپی پاسپورتش میگراسیون کارش چکوی سپردگیش پاسپورتش چند تا چک مثلا چند تا گرانسه گذشتگی اومدگی هوایی را پیچاتش سر کپی همین چیزا رو مثلا میکنید لیست پر میکنه میتیش میسپره میگیره میتیه تمام расход نمیکنه اینو میت налог پالوگ نمیسپره آدم برای شما времени اگر در حالتی که شما постоянно بزنین налог دا خوش میکنه اگر که یک ساله هم بزنین مثلا وای یک ساله میزنین مثلا اگر گражданство باشن پاسپورت داشته باشین بعد ها نیکی پاتنت آدمایی که پاتنت میسپرن ای شما نه налог میگیره صاحب مثلا همون خونه که شما میکنین نمیگیره نیک پروست مارده ما همین خشدگیه که دیگه نمیدونه چه خیلی سوم جمع کنه در کیسهش بوارم کنه بارداره عزیز 100 روبل رسخود میکنن نیکی 5000 میگیرن این پروست نمیدونم چی بگم خواهی بارداره عزیز پروست обидно да که توجیک خچه با خدا دستگیری نمیکنه در خیلی حالات با مال خیلات نه 5000 گرفتی اوه بر پدر نالات پروست بخدو سرم وایرو میشه بخشی زیاد همتون همون را عقلا در باز دانش بمون که همون بیچاره با امید اومده کور کرده است پگا میره مثلا یک کسمی قفش رئیس سایت در باز دانش نه سوژه گرفته گیان میموند یا هفته میسه باز میبرو رشه اودم با تا جای تو دیگه کسب پروسه سوم کار میکنن برای این بارداره عزیز یکم گیجای میره پیش رجیستراسیا کردن ایرا فراموش نکنین که اول همون آدم گارانتیاتون بده это 100% شما گیجای میره رجیستراسیا کنی همون آدم صورت بگیرین پاسپورتش صورت بگیرین این دکازات میشه و شما لوبو جدا میتونین بالا جلب کرده سیونکا که بگو می آدم میکنه رجیستراسیا وقتی که آدم دلش پرای داکومنتاسیا میکرده شو رجیستراسیا میکردگیش شما را میگه که هو صورتش هم بگیرین مثلا بگه هو دلش پرای کی من نمیبرم باز دادن خیاگون کار کرداش نمیتونه شما نیکی آدمایی که نمیمونن میگن نه دادا چی در کردی سو ما گارانتی میتونم قسم بخرن هوزی قسم زاکوسکاش رگه در بسیاریو باورم کنین و هم خاطر احتیاط کنیم بارداره دید نما تاکسی نمیخوام دیگه کار کرده میشه پروای بیت بله لیشنی کاری خطا باردار طالب میتونی کرده گشته میتونی رحمت کلام سلامت باشین از رحمت کلام بارداره دید میخونیم با دلش سوالاتونه کالورسی کابلاس نه بارداره دید من نمیدونم موزی نرخی چرا از یاد نمیدونم ویدیو کردگیم در کانال بدرو هست ویدیو درباره همچین سلام علیکم سلام خوش اومدین بارداره دید همه کسا یک باری دیگه بارداره یک لایک میمونیم و سوالا رو روی میکنیم ان شاء الله بارداره یک دستگیری میکنیم دستگیری کنیم همه کسا بارداره عزیز جون حضور رحمت برای جواب سلامت باشین بگی با سلامت باشین حضور رحمت بارداره عزیز که ما رو правильно در میکنین این همیشه است که افیر به یکون قپی به یکون داشتم ان شاء الله بارداره عزیز من میدونم بسیاریم آدما میفهمیدگن زنده باشین حضور رحمت هر یک تاتون که قطعی نستین سوال میتین زنده باشین زنده باشی باردار سلامت باشی اکن نمره واتساپ تونو میگفتین وقتوار باردار عزیز این اول یا برگر رقم واتساپ مروی میکنم لیکن التماس خواهش میکنم در وقت افیر در نویس بعد افیر نویس 600 روبل در MFC میسپوری ربانی اسکندر چی را باردار عزیز 600 روبل برای چی را میگین سوالتا من نخوندم اول شاید پروپسکت که باشم عذری زیاد باردار یا برگر سوالتا پفتور نویس سلام علیکم پاتین ما ماهی فوریه تمام میشه ما 4 ماه میشه 4 ماهشه پلاتید کردم بعد سالی نو چخلی کنیم دبافکا کنیم تمام میشه یعنی که پاتنتون تمام میشه و سروک التماس گفتیتون بارداره عزیز التماس بعد افیر نویسین پاتنتون تمام میشه یا که رجیستراسیا کردگیتون اگر یکم مثلا تا 31 دکبر چند ماه پیشینتون سپردگی باشین هیچی نمیشه نه که یکم دکبر فوریه سپردگی باشین 600 بسپرن اگر مسکو بعد مسکو باشه بارداره دید التماس کرده اسم التماس سلامت باشین زنده باشی جهانگیر جان بارداره دید این جهانگیر هم هست اینمی نویسی از جهانگیر بارداره حاجی جهانگیر خداوند مادام نصیب کنه و حج بریم ان شاء الله
салом алейкум салом хуш омадед ҳама каса бардора похорадид ҳама каса лайк мемонем саволотонро икунед салом алейкум салом салом ака меган дар тоҷикистон меша салом ака меган дар тоҷикистон меша чӣ мешава апаҷон дар тоҷикистон салом алейкум акаҷон дар гиҷои москваҳин ман дар москва нестам бародари азиз дар рамазон ман дар дигар шаҳрам вабшед ай москва 400 километр дурам бародар ман хидм мекунам 600 рубл меспорӣ да мпс чӣ мекунӣ рабонӣ бародари азиз хида чӣ мекунӣ 600 рубл салом алейкум ака ман пеш аз соли нав 2 моҳа чек споридам ака ҳисоб мекунам бале бародари азиз то 31 декабр гуфтам спордагӣ бошед намеспоред писама паспорташ просрочена шудааст дар свердловский кардан дар кор писарам 17 сола паспорти чанд сола метавонем гирифтем неки апаи ҷони ма паспорти тоҷикира яъне ки заграна шумо дар назар доред ё ки паспорти российскира ака бе мигратсионка қазоқистон граница гузашта мешава шаҳбоз бародари азиз ана мера ҳама одамое ки граница мегзаронанд ваёра савол битен барои ваё бисёр бурдаги одамон ваё точ нашунам метавонанд гуфта ака патент дар тоҷикистон меша амина апаҷон ҳамин хел гуфтана ҷаҳонгир дута видео кардаги нисбати ҳамин рости ман худам нарафтам намедонам неки як барам видео пешниҳад нигоҳ ки ҷаҳонгир ҳамаша дар бораш маълумот додагия чӣ хел аст нест чандин блогеро видео кардагианд ами чиз ки шидагия регистратсияи хидмат регистратсияи хита 600 рубл мекунӣ чӣ хел бародар ман ҳайронам ман ина хидм масалан гуфтесам мерам регистратсия мекунам 100 рубл абдажира вообще просто ҳамое ки серакопия мекунам документҳо намо қадар расход меша ягон сум расход намеша ягон сум без проблем бародари азиз чӣ нависи ина навис иншоалло шояд ман надидам саволота ҷавоб метам иншоалло навис бародар ҷавоб метам иншоалло зинда боши акадорам саломат бошем бародари азиз патент алиш карда мешава московский областаи москваш кунем патентма на 5 моҳ шида ё аз нав спорим узри зиёд бародари азиз эфир чота часпид яке part of связи мо илтимос як бори дига бародари азиз уже чат ҳама холӣ шуда дартар хайёшо мебинем бародари азиз эфир дабдагиё я бор нависам чида эфир вастанавӣ чида давом бошед илтимос я нависи ниятат ку бинемо ку як тат нависам ҷама бинам беси бародари азиз ки ҳамоқа мегӯм илтимос зора кардесем ки эфир занг наданед занг дадан эфир part of полни связ бори дига нашуд патент рафта истодааст оли ҷаноб саломат боши ҳазор раҳмат калом бародари азиз узри зиёд яхе саволора уже пропустӣ чидаст сабабе ки part of эфир ози хай айдомаш агар бошад мебинем патент алиш карда мешава хай ман гуфтам ки давоми саволи бародар хайруллои бародарҷон масалан палав нигоҳ ка ки та 6 моҳ бигем ё 5 моҳ масалан истодай нек ҳам 5 моҳ продлит мекунам қариб плюс патенти нав карда намеспорӣ 1000 рубл разница мекунам без нигоҳ ка чӣ хел тада невигодни меғилта лучи ҳамо 1000 ёки 1500 рубла мети патент айсар мекунӣ як сол бо метавонӣ ки дан бигирӣ яъне ки истифода барои патента ин хел шумо стопудова арзон меғилта бародари азиз акаҷон ягон шинос дорем барои регистратсия дар москва рамазонҷон бародарҷон не иншоалло бародарое ки нета 100% дилпир бошанд мо обязательно рекламашон мекунем не ки гарантия битан дар коршо ҳози кадоми моро мега ки регистратсиямон яъне ки рекламамон ака барои регистратсия мекунем дигар мо мегӯем хай майне мо рекламатон мекунем бародари азиз не ки гарантия бите дар корот ки мо масалан пага регистратсия бигем нишон метем мардуми тоҷик ки ҳами одам регистратсия менам
ҷавоб гуфта бутуни видеообращение ки паспортаро ки мада суратаро ки мада отказ мекунам. Барои медонам ки гарантия дода наметавонам дар ҳамон корашон намекунем хеле одама яъне реклама вардора дид. Мара хадакати мерам ҳамуҷа бланкаи қоғазо мондагиай барои регистратсия фақат патент мапӯй метим тамом. Надири бардори азиз патент ҳамон тамом ягон чи пул намегирам просто мардами хидмо намехешидагиян ки 5000 бутем мегирам. Е бача то фикр ки хайона шо бара 1000 рубл бугу 1500 рубл бугу пускай то такси аз худ кайна 10000 рубл бугу то бигем такси аз худ кадай рафта юмад агар ба такси ай хуна закасат кина соҳиби патент буга бара гира биёра. Патент ба регистратсия ягон чи дахолат надора ки бигем ки регистратсия қимат чидаст патент нар қимат чида регистратсия нам қимат кесан. Так шо бардори азиз ин чиза фаромӯш накунед ки чӣ коре мекунад намекунад хидид мекунад ҳеҷ вақт бегуна тара намекунад. Гарантия метам одамои кози дар квартираи қати хазайко да гавор каген гап мезананд ягон ҳамо одамо дополнительный сум барои регистратсия соҳибхона наметавонад бисёраш бутянам 1000 рубл 500 рубл зиёд не ки бисёр хазайко сум намегиранд барои ҷошон танҳо пули квартирашон мегиранд тамом. Ягон сум дар регистратсия намети бепулай вале продлит бародари азиз гуфтам ки продлит кардан только трудовой договор дар корай агар официально кор кунӣ официально кор накунӣ продлит кардан наметавонӣ. аҳмадшо бародар соди алайкум салом хуш омадӣ бародари азиз лайка биза бамбичка бача 30 дунаи гап биза шава як қопча мешава 30 дунаи гап шава як қопча мешава. Чӣ гап хабар ягон хабари хуб аст амина пашка саволои дошта бошед ҷавоб метем иншоалло. як қопча гап задем бовар қариб 1 соат чи рафти садаи фирмон апаҷон. салом акаҷон ман бегир лайка саломат боша апай сафихон ҳазор раҳмати калон ки дастгирӣ мекунем. бача саволи мара ҷавоб де без проблем. акаҷон чӣ гуфти бовар ками чӣ савол додӣ чида савол ман ҷавоб метама чида савол ман ҷавоб метам чӣ нависиям тахаддуд бародар озбем чанд бош без проблем чӣ ба саволи мара ответ наметавон фақат ам хеле бовар ками магар саволо наомадааст саволо чӣ навистай кам савол та я борига бинависина иншоалло эфир штат мада под кне намакаса под чида савол ма ҷавоб намети чӣ нависи бародарҷон наметан бахшиш чихел нафаҳмидам чиша нафаҳмиди хайруллоҷон бародари азиз под Москва 8000 регистратсия мекунад тоҷико диди апашка чӣ қадарай ҳамо ягон сум расход намекунанд ягон сум се равно бисёрият мо мегӯянд ки документат серикопия биги биёр худо серикопия кини бари бо 8000 мегиранд дар кисашон задисан ай ҳаво ай возу кор кесан ҳоз я бизнес я ҳама хубе бардори адид ки пастаратса ки як комната я як комната бихар регистратсия мекунӣ сум кор кеси ба худо намефаҳмем мардуми мора рост мега ай мо 6000 мегирам барои регистратсия продление диди бародари азиз ами хидӣ чизе мекунад намекунад хидид мекунад ҳеҷ вақт бегунаи кора намекунад нисбати то ака правара проверка кунӣ карда метавонӣ не бародари азиз проверка мо правара наметавонем карда бародарҷон патент ман моҳи июл гирифтам Московский областай мешава ки ҳамера Москва кунем чанд қад расход мешавад рамадан бародари азиз мешава переоформиш мекунам патентонава нигоҳ кукина оформит кардан алучи патени нав кунӣ хуб мешава агар даже 3 моҳ ҳам гузашта боша шумо да патени нав кунӣ хуб баробари 1500 рубл разиса мекунам бигем 8000 қариб ҳамон қадар меспоред да переоформит кардан ина бигем ози примерно патент агар 10000 расход кунӣ намедонам Москвада чанди патент спорт десам бигем барои сум патент ҳамон духтар пухтар ҳамаша дар назар дорам чанди спорт деса намира ҳамуда агар 10000 расход кунед ин мега 8000 8000 переоформит мекунанд ида шумо да зарар мебинед агар переоформит кунед барои чӣ барое ки 1500 нигоҳ карда арзун мекунем не ки фикр ки 3 моҳи патентон бо кам меша 4 моҳ кам меша бо маҷбуре ки ин примерно 12 моҳ нева 9 моҳ баъд бо мере патент мекунӣ лучам 1500 рубл нигоҳ нака айсар патент бардар ман нома алиш кардагиюм метавонам патент карда ном талиш кардаги боша бародари азиз дар кадом асос ном талиш кардаги без проблем бародар ва нигоҳ кунед кадоме ки номаш алиш мешавад дар граница моз миёй
میگم پاتنی پاسپورت پیشنهاد اگر در اساس که پاتون مثلا پاسپورت پیشنهاد تمام شده باشه یا که بگیم دپورت داریم علش کردگی هوزی نگاه کنم отпечатку که رنگ پاتن دیم بگیم رنگ پاتن میتونن تو در تلسکوپ نون چی نور отпечатка короче همون دیگه هوزی شما любой база данных то میبره так что دیگه علیش هم کنی اگر میزنن همون چیزا پول بعد چند سالو دپورت یا که علیش کردی همش میبره همین چیزا در کدام اساس باردار جون تو ما خوندیم که اینا سابسیونی تو باردار без проблем در کدام اساس تو علیش کردگی نو فامیلیتا یا که هم پاسپورت بگیم registrația dorm farșivi registrația mekini ne barudar aka registrației dorum farșivi registrații mekini ne barudar mo вообще registrația nu mekini barudar jo și de adică sabșeni oana mi aba ce khondum ku salam aleikum aka patenti kirim Moskva tundan meshed mi barudar barudar adid meshawal boşa periaformit kardam meshwa adiga jo badiga dura red ka shaharoy asta ki namekinam periaformit tam aka через телефон проверка куни мешад ака правара не ки намедонам правара чӣ хел проверка мекунам бародарим борис ҷое ки охир бисёри оз меган проверка мекунад нашоти ҳам права чизо ва ё гарантия дода наметавонад то мегӯянд ки прават оригинала ё ки ягон камбудӣ надора намешане ки агар шумо правертон оригинал боша хондагӣ бошед масалан шуморо ай чӣ додагӣ бошад любой гаида метавонад ки проверкаш кунад проблематон намешад агар оригинал бошанд праватон проблем чизе ки навиштести инҷа набром асос бале бародар депорт шида будум эфира продлит гейм бо партов сам задам бо партов каҷон номери телефон тед фарухҷон бародари адиб ина номери телефон тада гирифтиш фақат илтимос не ки дар вақти эфир нанавис занг назад баъди эфир чӣ саволе дорӣ ҳама шарои ки иншоалло чизе ҷавоб надоги ман ҷавобтон метавон бародари адид роишка саволта ку савол боша бародари адид роиш кунен ҳазор омад калон лайка биҷиқ дальше мерем бародари адид ва филм саволотон тамом шуд акаҷон номер тед номера навистам бародар фарухҷон леки бад эфир навис ку ягон саволи дига нестай гриппи неки оби хунука яч мезани охи бародарҷон омӯхтаашам бовар кина нигоҳ ку як чанд қашид бигем ақафо проектҳои навем рӯз кор мерем мием шав инами ова мезанем инами авҳола мехрем ҷаимрем шуд дигар нашесас мегирем миёрем мехремҷа мемонем просто кор мекунем вақт намешавад падар лаънати оини падар лаънат зарар дора ване ки охи шав ки мигем кор мекунем нахрем хов мебара мехрем инҷа шав мешинем монтаж мекунем проектора бовар кунем инҷа дачиво барномаҳои беҳтарин пешниҳод кардан ин бародароне ки ҳози ҳамёра сиёнка кунем подробно бифаҳмонишон ҳеч ка тамошо намекунем саволое ки додагиан ин бародарои адиб хичкаден оле дар ватсап я личени мегумта ма ба ҳамон гузарондам ман просто ин време нешид рости як ду се рӯз шид бигем қафо як барнома бениҳоят жесткира кроми канал дорем бародари азиз иншоалло мешава рӯзои наздик мегум ҳамаша эълон мекунем просто проектҳо полни тайёр шава полни эксперимент сиёнка мекунем дар канал хали канал дар тоҷик канали тоҷик ягон кас надора ва кардаам наметавона барое ки бениҳоят проектҳои мощни сиёнка кесем рӯзои наздик иншоалло дар хайри муваҷҷи рекламаш мекунем бебининша баъд ҳамаи азобомона дар ҳамунҷа нишонтон метиҳем ки мо
кроме коре ки масалан мекунем ҷои кор ё ки дигар бо чӣ намуд чизо сиёмка мекунем иншоллоҳ. баъди 31 декабр пешакӣ чанд моҳаи платит карда бошӣ бо 800 рубли меспорӣ. баъди 31 декабр яъне ай моҳи январ боша обязательно қурбонали бародари азиз. агар то 31 декабр боша не. алайкум салом стендоф. мумкин аст канали шуморо дар дигар зумонаҳо ҳам распространят кунем то дигарҳо халқи тоҷик махсусан бисёртар бинанд. бале бародари азиз метонед албатта дастгирӣ кине иншоалло. ман мегӯям ки чизе меояд даст ман иншоалло барои хизмат ҳамин халқи муҳоҷира ай даст омадагиша бародари азиз мекунам. ҳамин чизе ки биёям фақат ҳамин чизеро ки медонам мефорам ки як каса бифаҳмонам ки дар ҳамин ситуатсия ягон мушкилида намелта бародари азиз. ина ҳозир яхило зама мезананд ака дар фалон шаҳр кора дар фалон шаҳр кора исуса рости мара просто правилно намефаҳмам баъзиҳо. ҳозир хай эфира 24 нафар тамошо дорад. шояд ҳамин ягон гапи ма ягон тонда интересни боша. ма чӣ гуфтанем ман масалан ишмо магазинда кор мекунам бародари азиз. 2 рӯз кор 2 рӯз кор намекунам барои ки ин мехел агар барои барнома барои шумо масалан сиёмка накунем ё ки ягон чизи дига накунем намешава. и важнее масалан ман паданалати ютуб ин ҳозир ман мегӯям шумо бовар намекунед ҳамин паданалати ютуб мо сум кор накардесем бародари азиз. боварам кунед бовар кунед хитон бисёриётон аймада хуб медонед ки ҳозир просмотр ҳама ҳамин бигем подписчикои мо россия ин ама мегӯм тон масалан зиёда ай 90% қариб 95% аудиторияи мо россия тамошобино яъне подписчикои россия бародари азиз. ай ҳамин қадар тичени як соли чанд моҳ шид бигем қариб канала уже моҳи август создават карда будем канала. як сол уже зиёдтар шидагия август сентябр октябр ноябр декабр як соли 5 моҳ мешава канала бародари азиз. дар тичени як сол 5 моҳ ҳамон вақте ки канала создават карда будем масалан монетизация кор мекард. $200 кор карда до сих пор нарасидаст ягон кас барое ки уже намета дига сума видео масалан ай дигар ҷоҳо ин ай видео мо мепартем баъзиҳо 100-200-300 ҳазор мегирад агар ранги пеш наёбад мешавад. ҳозир наметия сум ва масалан бо далши ман историяи тематикаи магазин биромадам марам ранги шумо масалан кор мекунам. ина ман ба худо қасам ман мефорам агар ҳамин одамо конкретно ета мардак боре гуфтесам дастгирӣ кунанд. ман ягон кас ягон чи талаб намекунам просто дастгирӣ боша. агар дастгирӣ ҳама вақт одами коргара завқманд мекунад интересиш мекунад ки бо чизои важнитар бикова биё барои шуморо. гандам ҳамин чиз соҳада завқ дорам да ай соли 2006 ҳамин оиди сиёмка ои ҳамин чизода завқ дорам мефорам барам биком биё. ман мехоҳам роти дар вориди дрони фемес ина масалан чиқаде ки абдулло бародара медонед дар аэропорт мера видео сиёмка мена нашод информатсиё чиё дигаро ман мехоҳам дар дрони фемес ягон блогери тоҷики кора кардаги нест лекин ман ҳамира проект дар назар дорам мардак боре дар дрони фемес бадром ҳамин саволое ки шумо метиҳед савол битем коргари фемета хидша мушкилое ки бисёр бародаро мена бовар кунед ҳазор одам мара менависа барои камбудиё ҳамира роҳи ҳалша биёвам. масалан ягон чизе ки ина бисёриё нависесан ки ака патени май хелшид моҳ гузарондагӣ ҳамира ягон роҳи ҳал куниш ҳаст. не ки мардум мо метарсад ки фемес бирав ҳамин камбудиро бипирса фемес. мо мехоҳем ки ҳамира фемес бирем масалан бипирсем ҳамин роҳи ҳалша видео кунем роҳи осонша бифаҳмонем шуморо. просто шумо натарсед ирсирам надоред як бародар тақати биги бар ҳамон саволта бипирс ҳеҷ намеган шуморо ё патенат дигар шида ё ягон камбуди дигар дори масалан ҳеҷ то намешава бародар. баъд як чизи дига ки ман мехоҳам ҳамин ситуатсияро бикунам не ки шумо мара правилно дарк кунед мара нито нафаҳмед бародари азиз. мехоҳам ҳамин проектҳоро пешниҳод кунам не ки ҳозир ман кор ки кардесам наметунам ҳама ҳамин шаҳрҳоро гашта рафта ҳар як фемеси масалан ҳар як городи шуморо бикунам. ман барои ин кора кардам масалан магарам кори худо магазина бипартом баъдан баъд бигардам шаҳр ба шаҳр нашоти ҳама фемесо ҳамон шаҳрҳое ки ҳастанд корҳои дигароро буд кунам не ки шумо марам правилно дарк кунед. ман ина масалан ҳозир магазинда кор кардесам 25,000-24,000 рубл ойлик мегирам. ягон ҷой фиребиш нест бародар барое ки 2 рӯз кор 2 рӯз оду ина хитон ҳисоб кунед соати кори 135 рубли мо метиҳанд 2 рӯз кор ка 2 рӯз
خود خودت حساب که چند سو میشه 22000 چند روبل میشه даже بگی با روزای میشه مثلا یگون کس کار نمیبره در جای هوایی میبرویم نیم تا 24 25 هزار میگیرتونیم تا ماهاش نیکی اگر دستگیری کنن مردم بگن که ها سر همونو نگاه کنین که من میلیون نمیگم که دستگیری کنن میلیون 10 روبل نمی 10 روبل که شما میرین مثلا یا سیگارت میخوان یا که یگون چی نمی 10 روبل اگر جمع کنن ما همین پروژه میتونیم سازدوات کرده که درونی فیمیز بدروی مثلا سوال شما رو واژنی را بپرسیم این سومی شما مودانه همون آدمی که مثلا اینا فایروچ میکنیم برای سوالایی که بنهایت چی همون لوبوی آدم موز میدونه که هوایی مثلا سو میگن همون کارگر فیمیس میگه که ما اینم خیلی التماس اینم سوالای واژنی چیزا دا مود در کار اینفورماسیون انیق توچ یگون چپلی دکسش همون میدونید لوبوی سوالی که شما میتین ما نگاه میکنیم سوالای واژنی که شما دا بسیار در بسیاری آدما مثلا در کار میشوه هوایی رو ایخه چون میپرسیم سیونکا میکنیم خچون میفهمونم با پونکت قانون چیزاش پیشنهاد شما کرده میتونیم یکی از سببی که حاضر ما همیشه شرایط ندارم بارداری عزیز ریال ما یگون شما رو جای فریب نیست فریب تو نمیکنم همین پروژه ما اوجه 10 سال شد ندارم که همین کار بکنم متاسفانه نتونستم اگر همین مردم هم کنکریت دستگیری کنن سر اونم 10 روبل شما بس فکر کنید 10 روبل یگون چی نیست نه که هم 4 5 هزار روبل جمع شم اونم میگه که من هیچ پلیت بگی مثلا همون کارگر چیره التماس مور همین خدمت بک مثلا همین سوالی که هست جواب میتونن میکنن میوانم یا ریال نی برای که شما وقتی که کارگر چون مثلا همین چیزا فهمیدین اونجا دیلتون پر میشه که ریال نی میورا ما پیش خدمت نمیگیم همین سوال را بعد دوز این مثلا ما پروژه ما سیون کم میکنم بارداره آدم ما یگون ایشون با جوام نمیکنم و سرم نمیفهمین خو شما ما شاکت تو با تلفن بیا تلفن خانه را با نمی سیون کم میکنم پیشنهادی شما میکنیم باورم کنین کی همین چیزی که دست میام همین قدر شب کنیم خود اگر ما بگم که رنگ دیگه آدما بارداره عزیز اینا کامera بخرم دیگر نیست همو بخواد اقلا یوتیوب باز امی مانیتیزاسش کار میکرد اگر یا چی فکر میکنه مثلا همون سومی که در ترانسموت میشید میتونستیم که اپاراتور بگیریم کمک کاتستو محسوس کنیم کم ترک همون چیزی که ما برنامه‌مون رو میکنیم مثلا امی یوتیوب سوم بتا در همون راست خودشون کنیم تقریبا ممکنه نه که هوز یارمی سبب نمیشه باردارید نمیتونیم میکنم مقدم نه که ان شاء الله ما دنیا دارم خدا خواهد دستگیری شما باشه ما میکنم ان شاء الله یه وقت تشکیل میکنیم ممکن است که کانال شما سلام علیکم در کدوم شهری برات در شهر یاروسلاو باردار جون ناو یا رکلامای کار مونده بودی کدوم کار بارداری عزیز آدم جون باردار تو در ویدیو رجیستراسیون میگی او کار برای اپاشکوی ها موندگی بدیم اونجا بعدی 31 دکتر چند ماه که سپرده باشی با 800 روبل دیگه میسپری بله یعنی 31 دکتر خودش دا باشه نه اونجا یکم ینوار شد بعد ها ما квота قطعی гражданин گرفتگیم چی مسئله میتیم تاجیکستان برادر کوتا قطعی گражданин گرفتگیش مو گражданин بگیرین نگاه کنید وقتی کوتا قطعی پر میکنین میون در کوتا شما با شانس میتن که بنویسین نومی یک چند آدم مثلا семейнитона зантона кудакотона падар модар ака додар ҳавайёро метавонед нависта бо ваё вақте ки шумо палучат кардед дар асоси шумо метавонанд ки ваё биёянд палучат кунанд бо шуморо шанси зур дора иҷа ки шуморо аз тарафи давлат вақте ки шумо переселени қати квота қати масалан квота чӣ қати гирифта бошед шуморо расходотонро метавонед ки бо аз зависи дар ҳамон шаҳр яъне кор мекунӣ официально 2 сол 3 сол намебурад шаҳр агар суме ки расход кардагитон да нагиред метавонед ки аю шаҳр просто паспорта бигиред баред дар дигар шаҳр кор кунед бародари شاید جواب نمیدی تاجیکان براتانجان جواب دادم که نبرد وزیر زیاد просто ما یه خیلی که بارداره از سابشنر شما منیسین که دیرتر مادم میگه ما دایجا دا
чат нишон намета тезда, ҳамин сабаб илтимос мара правил мефаҳмем. Баромад ма дидимар ҷавоб метавам албатта. Як карта тамон чи ба не ҳамаш меша. Адамҷон бародари адид рости. ҳозир ман бугум картаморо 10 рубли ҷамъ кунам бародари гап ида нестай. Гап уи ҳаста ки хитон медонен мардими хидмона ина та мефаҳми, дигараш мефаҳма. леки дигарош мега нигоҳ кунед сирада ай марди муҳоҷир сум ҷамъ мекунад. Бисёри ҳамин гапа ки мега ҳамо одамое ки хичон ягон чи дастгирӣ намекунанд дигарора, дастгирӣ намекунанд дигарора, неки бо сиёҳ мекунанд, коре мекунанд, дилмонда мекунанд. Боварам кунед да. Ба ҳам сабаб иншоалло ман хидам пасараса мекунам ки ба пои хидам бихезам иншоалло мешава. Ҳозир ман картаамоно мегам ки миллион ҷамъ кардӣ, пага бо ма учёт мепурсанд дигар. Ба ҳамон хотир бародари адид ман чизеро ки хидам ай дастам мея ҳамонро пастараса мекунам ки иншоалло бикунам бародарҷоно. Боварам кунед ман ба худо ганда хирсанд мешавам вақте ки як кор метавонам барои як мардам як чи карда. И ба худо миннат нест бародаро, хирсанд мешавам ба хотире ки кори як каса буд кардагим дар ҳаётам. Москва да боша бародари азиз, камакак Москва масалан қинай нашоти ҳамин чиз кардан, лекин гуфтам ку метавонед ки шумо суми расходтонро нагирем, дигар шаҳр барем, дар чи волидайнтонро биёрем, дар вақте ки документация пур мекунанд онҷа документиҳои шуморо тоҷик бародар, тоҷикон 08 дар ҳамон асос ту метавонӣ номи ҳамон одамое ки дар асоси ту гирифтан мехоҳанд метавонӣ пур кунӣ ва ёрон баъди павчат кардан ту метавонӣ. Ман то моҳи марта споридагием бо 800 рубли дига бо меспорам. Амина апаҷон агар шумо то 31 декабр агар спордаги бошед, яъне ки 1 январ 2023 нодур омада спордаги бошед ба нархи пешина намеспоред, яъне ки 1 январ усо 800 рубли не. Нигоҳ кунед шумо намедонам агар Москваро дар назар дошта бошед 5900 ҳозир 6600 шидагия ё 5900 моне 700 рубл мешава. 800 рубл не 700 рубли тари моҳош меспоред. Бисёртар маълумоте ина гуфтам ку апаҷонам бародари азиз полни дар бораи маълумот барои худа ганда як видео кардагим, полни ҳамин канала нигоҳ кунем, мо плейлист қати тақсим кардагим видеора будро онҷа видеоҳое ки оиди ҳамин мигратсион кай ҳамонҷа будро тамошо кун, полни маълумот додагим дар бораи саволи шумо бародарҷон. Дастгирӣ мекунем бародарҷон. Саломат бошед. ҳазор раҳмат калом бародари азиз, ҳазор раҳмат дар пое ки бовар мекунед, савол метиҳед ва қатимон ҳастед. Салом алейкум. Алейкум салом. Ман нав споридам квота да барои квота бисёртар маълумот гуфтум ку тоҷик ҷон тоҷик 08 бародари азиз зинда бошед. ҳазор раҳмат ака, раҳмат ҳамин хел ёрдам мекунед. Саломат бошед. ҳазор раҳмат шумодам ки қатимо ҳастед. аҳмият нати мегуфтагӣ. Саломат бошед, зинда бош бародарҷон. барои кор ба чика ба пеш. Саломат бош. ҳазор раҳмат брат. хай бад барои киса ҷамъ намекунӣ ку барои ҳамин муҳоҷироро проблема ҳал мекунӣ. Не туғрия бародарҷон азам худат правилно гап мезанӣ. Сера оно ба худо просто чӣ хел бифаҳмам та брат. вақте ки ҳамин қадар меҳнат ҳам мекунӣ, баъзиҳо ҳақафот гап мекунанд, ҳақорат мекунанд ку просто дили ина нигоҳ кунед. ҳозир як чиз бигум, ман ба худо шахсият бигем лишка ягон зод одам дар расидан намехостум, ягон одам дам иншоаллоҳ ваъда метавам ки ягон ният надорам против ягон одам видеообращение кунам, дигар ягон кор ният надорам ҳамин чизо ҳамин кора кардан ва карданиам нестам. не ки ҳозир як кори ҳаром ка як кори ими чихе бигум тон ҳарома чира дар назар дорам. ягон махинатса ка инами ягон документация аст бигем ту метавонӣ ки ҳамон кора 1000 рубл да 100 рубл да буд кунӣ, не ки ту мегирӣ 5000 рангина масалан бигирем одамои документация патент мекунанд ё ки регистратсия дигар ҳамин хеле кор ки ҳозир брат мега 100% 10000 қати кор бучи ҷеса зато брат туғрия ништияга не ки тамро метавонӣ 100 рубл 200 рубл 500 рубл 1000 рубл да буд карда масалан не ки таим пул мегирӣ бисёр блад аҷоибот кардеси гап надормад. не ки та ҳақиқатам мефаҳмонӣ роҳе ки дида дар ҳаётат ай зиндагии худат ай роҳое ки медонӣ ки ҳамон чиз ба роҳи осон ҳал мешава, ту мехоҳӣ осон карда бифаҳмонӣ ҳамин масалан бародарора, не ки ба ётра неправилно мефаҳманд. мегӯянд бо барои кисаи хича кор кардеса. агар ман хеле барои кисаи хидмат медам ина нигоҳ ҳоз мара як одам савол метавад, мегӯям бародарҷон 100 рубл парто полни маълумота дар бораш метам дар борат. ман метавонам ҳамин кора карда. ами шумо бовар кунед мора ими датчиво моро менависанд, датчиво ман открит ҳамин номро ман роҳӣ мекунам, любой одам занг мезана, любой одам савол метавад, саволоша ами кадоме ки ҳамин чатда ҳаст намедонам мара навистагӣ ҳаст нест, ами 2081 рақамҳои хидмат масалан равон карда кадоме ки то имрӯз мара ягон савол додагия масалан ки
савол додагӣ бигем нашуд ҳами камбудиаш ягон зо додамша нагуфтагем ки ҳе бародар мада сум бите ман баъд саволе дода ҷавоб метам барои чизере ки медунам гуфтам чизеша ки намедунам медунам ки кадом одам ҳамин кора ҳал мекуна ҳаму масалан ҳаму роҳша мегӯям ки инами кора шумо бикунен кори шумо буд мешава барое ки ман медунам ина нигоҳ кози ман медунам дуруни ютуб бародар на толка мада чемай каналое ки бигем дига одаморо ответ метан ё ки чемай каналое ки ягон чизи нолозим масалан пешниҳод мекунам бая ман тамошо намекунам медонам сайтҳои урусӣ сайтҳои дигар шаҳрое ки оиди мигратсионка маълумоти пурра метаҳанд ва чӣ хел роҳҳоеш ки ҳалшаванда ҳаст амвора ман тамошо мекунам бо мерам фемеис медонам ҳамин як рӯзи бекорӣ вақт дода че маое ки дигар кора кардан медонам мегӯм илтимос ҳамин хеле мушкиле ҳастай масалан ами да магазин кор мекардем ами магазини глобуста ози бародари азиз нафаре ки савол нависесен камтар сабр кунед исто ами чиза мегӯм далши саволотоно обязательно мехонам бародари азиз нигоҳ кунед масалан рафтам як ҷода кор мекардам ман пешаки як ҷойга официально кор мекардам дар дигар магазин ва ё офис худаш мебурд печат мезад меовард мегуфт трудовой договоротон печат задагия камбудӣ намешавад лекин глобус омадам ман нафаҳмидам худам ки глобусам ҳози глобус худаш ба дигар фирма масалан қабул кесаст бигем альянс группа қати ки кор қабул мекунам мегиранд тора дуромадам ва ё мана нагуфтанд ки мо трудовой трен барем печат мезанем то бояд худат барӣ ин гапа нагуфтанд манам ай чиз огоҳ набудам ман кор кардам уже патент нав карда будам тақрибан 4-5 моҳ гузашта буд айбан в течение 4-5 моҳда ман нафаҳмидам ҳамин ситуатсияра ки чӣ хел ҳаст чӣ хел нестай ман кор кардам уже як бародар рафт вақте грани бигем ай официально коргариш бояд течение 2 моҳи аввалда барӣ печат бизани трудовойта ки вақте ки назани автоматӣ аннулировать мекунанд 1 сол выдворение мекунанд ай город яъне ай ҳамун шаҳр документат намекунанд граница бигзари бирай биё депортат намекунанд просто выдворение 1 сола в течение 1 сол масалан бигем айби имрӯз 12 декабр январ то солига 12 январа наметавонӣ вообще такое кардан ҳамун дид гуфтам значит ҳамҷа чӣ роҳе яъне ки чӣ камбудӣ аст ман бояд бирам ҳамира бурсам пага рафтам фбс гуфтам ам хеле ситуатсия чӣ қонун буромадагиай аввал буд не ки ба ин дараҷа строги бад набуд гуфтанд ки ҳамин хеле ситуатсия ҳаста одамое ки трудовой официально кор мекунанд ин чиза фаромӯш накунӣ официально кор мекунӣ 2 моҳи аввал да набари печат назанӣ ҳамин хел мешавад гастум омадам чӣ мардами тоҷик бисёри модаро ҳамҷа кор мекунанд бурса модари тоҷик ҳамаша ҷамъ кардам гуфтам илтимос ҳар як одам узбеку тоҷику бисёр будан кор мекунанд гуфтам гӯш кунед нем хеле қонун буромадагиай бирен бигирен трудовой договоротона барен имзо монен яъне ки печат бизана фмс агар назана патеното аннулировать мешавад баъзе бачаҳо гӯшум накарданд баъзеош мумкин дар ин канал обуна шуда бошанд тамошо кунанд гӯшум накарданд мара ҳамин савол омад братан чӣ кор мешавад баъд ахир омад патент бучид як граница перескат мекунам ё ҳала гуфтам братан просто ман ҳамин чиза дидам намехоҳам ки дар ситуатсияи ма биғилтӣ худам рафтам мара гашт гуфт ки патентат ҳоди кор кардестай метавонам ки аннулировать кунам гуфтам хай ин хел мекунем мешавад ки ма заявление бинависам ай кор бибром бо ай сар бидром яъне ки ба трудовой на гуфт ки не уже дар номи та ҳастай уже барое ки 5-6 моҳ зиёд шид кор кесам намешавад хеле гуфтам чӣ кор кесам гуфт патент ҳоз кор кесад як раҳ дорӣ граница перескат мекунӣ маҳкам нокарда граница перескат ку бира бигард биё ай сар бикун мешавад граница рафтам перескат кардам гаштам омадам ай сари нав патент нав кардам шид не ки бародароро баъзиёша гуфтам мана гӯш накардан уже айбан вақте қонун буромад аҳамият надодан ҳамин чиза 2-3 моҳ баъд уже вақте ки рафтан патент кардан уже регистрация кунем да баъд задани уже аннулировать шуда патент шуд 3 рӯз вақт шуд додан гуфтанд течение 3 рӯз агар айдарони ай вориди россия намебироед депортатсиятон мекунем 3 рӯз вақт шуд додагият бисёришон буромадан бирафтанд ба ҳамин хотир бародари азиз илтимос ҳамин чизеро ки ман пастаратса мекунам видео мекунам илтимос ҳамин видеоро шумо нагзаронед тамошо кунед ман кӯшиш мекунам ки роҳи ҳамун мушкили шуморо барои осонаш биём ки ҳамин гуфти гапо лаҳҷаи кӯчагӣ боша ки бифаҳмед ҳар якта бародарҷоно ака раҳмат ҳамин хеле ёрдам мекунед саломат бош бародарҷон зинда бошед барори кор бошед саломат бош бародарҷон ман ай ваҳдат нестам ман ай қирғанам братанҷон ҳазор раҳмат зинда бошед мара занг задан нашуд ҳамун патент занг задан чӣ гуфтанд бе проблем бародарҷон
ما با جوابتون را نفهمیدم آقا. چی نویسی براتم بارم کنه یک دونه سابشنی می نویسم که برادر جانم без проблем گوش کنه یا برگه من رو میمونم اینه میگه حوزی التماس در واتساپ نویس подробно جواب تا میتم لیکن فقط حوزی در وقت ефір не التماس не ака дар кор нест ба умеди хубитон бо ранги акай бобуҷон аштудач проблема мешавад он илтимос карда намонен акама баъди не просто медонам бародари азиз ман 100% гап нафаҳмидам мардуми мо 70 не 85%ш хато мефаҳманд ака илтимос хато нафаҳмид не 100% бузург бародари азиз ман чиза медонам барои ҳама гуфтесам ки ҳам мардуми хидмон мардуми тоҷика як хубӣ мегӯем мехоҳӣ ки як хубӣ кунӣ масалан шуморо неправильно мефаҳманд не ки пускай касе чизе мефаҳмад намефаҳмад ман мнение дигароро гӯш намекунам ба кори худам мерам ман шуморо фаҳм мекунам гуфти гапҳо гап 100 200 300 рубли шумо нестая ман алҳамдулилло то ҳамин рӯза шид суми ҳароми як каса нахӯрдам иншолло намехоҳам хел кунам ҳамин кор бишава яъне ки суми ҳаром бихам чизе ҳаст меҳнат мекунам акадоме ки як сум 100 рубл чизе гирифтам бо даҳбайниҳо мепарсимаш ки ҳамин сум розӣ ҳастӣ ё не ҳамонам барои чӣ боша ҳамонам барои чӣ боша ягон кор мешава ягон чиз масалан ҳамонро дар назар дорам ба ҳамин хотир бародари азиз маро правилно бифаҳмед ному фамилия алиш кардагиём метавонам патен карда бародарҷон без проблема ман гуфтесам ку патен карданда як бор рисковат ки ман чиза ҳозир ягон чиз гуфтаат наметавонам бародарҷони ман депортация шида будам не медонам депортация шида буди ку бигзар я бор ман дар кори чи гуфта наметавонам мегӯям ку бародарҷон худо умурта дарод кунад бародарҷон саломат бошед барбиҷон бародари азиз чи ба дигар занҳои дар ғарибиян кӯмак мехоҳанд навор намекунед умед бародари азиз нигоҳ кунед як чиза фаромӯш накунед ман ҳозир кӯтоҳ гап мезанам уже шояд истори гапҳои ман дар баъд тонам дада бошад не ки ман маҷбурам савол дар ҷавоб дам да як рӯз 5-6 нафар занг мезанам мегӯяд ака маро зборка шумо бесем фикр кунед ҳамин канали мо уже дар сихпор ҳамақа збори бисёр шидесааст ки ягон каналро збор накардааст чени канали мо бисёр барои чӣ барое ки отказ мекунам ба ё не ки мо мемонем бо мардуми тоҷик мемонам мега ҳа карта хитамоди бакси хита кор киси просто видеоро тамошо намекунем мегем бародарои азиз апо хоҳарои азиз картаи соҳиби касалияй аввал номерои худаш ҳаст зангш бизанен гарантия кунен хитон бифаҳмед ки картае ки баъдан сума бигзаронед мо ҳеҷ вақт намегем ки ина ҳаста ина картаи ман сума бигзарон дар кисаи ман рафтеааст мо гапа намегем номери соҳиби касалия аст дарҷае ки мегем кадомет ки наздикен ба ҳамун касалиро бирен хитон бинен ба чишмотон бовар кунед ай ҳамин сабаб мо ҳамаро яке наметонем дастгирӣ карда мо ҳамаро яке збор гӯй карда наметонем шумо моро правилно бифаҳмед бародари азиз мо чизеша ки метонем ай дастмон омадагӣ ман ягон на гуфти гапҳо миллиардерам на миллионер 25 000 рубл ё 22 000 рубл мегирам даи чӣ корм буд мешава хитон дидесен ки ози дар тоҷикистон як қопчавор 500-600 примерно 500 сомон шудага якум сол ман алҳамдулилло оилам калона бигем падар модар ака додар оила дорам ман кӯшиш кардесам ки чизе ай дастам бия қавқаша мо бикунемам нишон наметем дар ютуб ки мо инаира дастгирӣ кардем ина қадар суми додам ман инаи сумай ку нигоҳ кунед бачаҳако ина ман инаи сума додестам шумо дидестен хеле майдачайда чизоро мо аҳамият наметем бародар ба видеоам намекунем ӯ чизе ки уже слишком бисёри баъд масалан сум талаб мекунам бигем 500-600 000 мо ҳамонро мекунем ҳамонам одами бигем ба розигӣ хичонам сума партиян ягон каса мо маҷбур намекунем ва як чиза фаромӯш накунем ки шумо 1 рублам хайр кунед 2 рублам 10 рублам 100 рублам хайр кардед агар сум ба дига каса бирафта бошад шумо ҳамчун ба нияти хайр кардагед аллоҳ дар номаи амоли шумо обязательно ӯ хайра менависад агар на барое ки ман ина масалан хайр мекунем ман фалониро хайр кардам дар пеши дар пеши дар ҳама дига гуфтам бигирен ӯ хайри шумо аюда накунаш ӯ хубай лупчи накунам ӯ хайрам 100 рубл 50 рубли парфтагитава нагӯамра дар публични ҳамити хайраш ки карди бародари азиз аллоҳ дар номаи амоли ту менависаш ҳамун сума ки масалан ҳамун сумаш бигем шумо хайр кардагед ба ҳамин хотир маро правилно дарк кунед ба фикрам умед бародари азиз правилно маро фаҳмиди саволи мада ман иншоалло ки ҷавоб додам сад нақш маду касро назаре нест ҳафт ҳаёти ҳамаро чашми
Бале тоҷикон нолаш бародар азиз, правилно искадид, 100% гапат. Бахон шери гӯш кунам. Албатта ра инам ҷана аст ки 100 нақш дуруст омаду касро назаре нест. Чун рафт ҳаёте ҳамаро чашм бар он аст. хубиёро ҳар кас намедонад, фақат бадӣ зуд ошкор мешавад. Обязательно бародари адид ягон саломат боши, 08 зинда боши. Бале правильно, ҳазор рамат кило намакаса. Бародари адид илтимос занг наданед. Дар вақти эфир шумо занг мезанед, поле эфири ман мемора. Бародари азиз, баъди эфир ман ҷавоб метавам, маҷбурам ки ки номеро гироӣ кардам, далӣ чун кунем. Илтимос бародари азиз. Акаҷон, якдигари савол дорам. Агар регистратсия тоза бошаду патент аз сохтагӣ бошад, граниса рафта биёи патент аз нав супорида без проблем мегирем? Бале Шаҳбоз бародари азиз, мегирем иншоалло. Патент чанд сум шид дар Москва? 6600. Магомед Кита. Ака 3 моҳда рафта биёй ё ки 1 сол равам, агар патент фаршивӣ бошаду регистратсия тоза. Ҳамин лучи бигзар бира биё айсар патент ки бародари азиз чӣ қадар хуб, пока депортат кардаги нестан, ин хубия ба фоидаи худат мешавад. Теска ҳаму драйва парто касали сахт аст мекунад дӯстон. Гам не ҷавонгирҷон, зинда боши брат. Кадом драйва парто муша парто ё на мангоша ё на карнадаш. Медонам ҷавонгирҷон братдан. Некохина шав мешам ҷавонгирҷон хада давҷай хонаи худо ва мо инҷа шита проект ва нем бародарое ҳастанд. Саволошонда иншоалло то ҳадди имкон, то ҳадди метонистагим ҷавоб додистам. Зинда бошем бародари азиз. 83 лайк биём ина 100 даст кунем. Я лайки гап бамонем бародари азиз, илтимос. ҷавонгирҷон салом гуфтедам бародари азиз. Мара жӯлудкама вайрони сахт кард. Медонам ҷавонгир. Бали баъд ира хӯрдам бо дору аста ки доруша мехӯри соз мешава. Ина инҷа як қопча дар пишти гуфти гапа телефон доруа мондагия. Ассалому алайкум, ассалому алайкум ина бародар. Ҷавонгирам қатитона дар эфирами зарде ки нависест аз хари муҷид ҷавонгир қатитон бародари азиз. Ҳазор раҳмат калом бародари азиз. Як лайк ҳама чиқем. Савол доре иншоалло саволотуна печатка аст ҷавоб шав бигир иншоалло. Да я рӯз 5 дона мехӯрдам. Не ака у не мумкин нест охи да я рӯз хеле бисёри бад хӯрдан ҷавонгир бародари азиз. Ами аслан гуфтагия ки 0-5 бо ҳамурам одамое ки кор мекунан ранги мо масалан ина шаб хону мераван ами одам мумкин не ки чико мекунем хи. Якдигар савол ку бародари азиз савол боша нависен. Абача 27 касе як саволи нависен. 27 саволи гада бо иншоалло хеле ҷавоб метем. Роишка братан. Ҷаҳонгир братан омадан кай шид худо хоҳад иншоалло кай ния дори омаданда. Успед мекунӣ туйда охӣ. ку бародари азиз савол боша патента чӣ хел проверка кунем. Зайниддин бародари азиз рақамои ватсапи ма ҳаста ино я борои мекунем срада бигиред не ки ҳозир нанавис баъди эфир навис проверка мекунем отвеча ҳозир соат то саҳар отвеча мегем тон иншоалло то саҳар анема bedore мекунем ва туи кия мано мерам азанҷон бародари азиз туи хидма иншоалло худо хоҳад мешавад ё то охирои январа ё то 15 феврала худо хоҳад иншоалло. соғ саломат бошем.
кайфи кай маҳоҷӣ шидаем хонаи аллоҳ шумо дар ҳаққи тамоми инвалидон дуогӯ бошед дар каъба дуо тез қабул мешавад обязательно бузург меҳр бародари азиз иншоалло ки мо бовар кунед ҷаҳонгир бениҳоят дар ҳаққи ҳама бародаро дуо кеса дар ҳаққи ҳама агар шумо аҳамият дода бошед баъзиҳо мегӯяд ҳе хиднишинтои дигар ин нест ин ҳамое ки бародаро масалан мехоҳанд ки дар ҳаққшон дуо кунад ҷаҳонгир мега ки ин хай бародари азиз масалан дар ҳаққи ҳар яктатон дуо мекунад иншоалло худо хоҳад аймоя дуо кана иҷобати дуо аз тарафи аллоҳ мешавад худо хоҳад иншоалло аллоҳ қабул мекунад дуоша ва шояд ки ҳамин сабаб мешавад худованд шифоатон метавофад иншоалло салому алайкум ака як мужик 9 моҳ шидай дар ҳамин россия гум шидагия чӣ хел кардан дар кураи нурик братаном алайкум салом аввал иншоалло ватсапи мо ҳаста ина рақамо ҳастай ватсап да навис кияй як ҷой масалан я бигим рақамо да навис ма моша мефаҳмонем ки чӣ кор ки суратоша мон иншоалло мо видео мекунем ай дастмон омадагира бародари азиз худо хоҳад хай шояд ягон кас бинаю чӣ кунам бо иншоалло далши ҳамаш маълум мешавад дар миҷа мегузарони насиб боша бале бародари азиз ҳамин россияда мешавад иншоалло ака кор бор нест ака бекор хубем бародар ҳақ деви бародари азиз кор дар шаҳри ярослав ина магазин ҳастай ҷое ки хидм кор кардесам ягон каунди надора иншоалло ойлик додесан хай ака бародари азиз шумо мефаҳмед ки магазинози официал нав ойлики бисёр надоранд 44000 ойлик дора не ки ҷои хуб ҳеҷ надора просто магазине кори қин надора ягон чим бачаҳои тоҷик кор кесан ҳеҷ кор накунад бора мегирид дар прилавка магазин мемонед тамом шабонат фора шаб рӯзонат фора рӯз бародар бо ҷаи хеле я плюс дига дора шаҳр ярослав масалан 400 километр 400 дамне 300 километр дура мегем я плюс дига дора ки квартира муартира арзони 8000 9000 ҳамин қадар мешавад метавонед ки биёй алҳамдулилла 100% кор мекунед бародар ҷон ман чекҳоямро дар вақташ супоридагӣ дар фмс маркази сбп хазайни квартира ба хонааш регистратсия кардани буд патенти маро надестяшӣ гуфтааст ва ба ман аз русия баромада рафтанро гуфтанд ман нарафтам бовадор бародари азиз бояд шумо граница перескат кунед ва ҳамунҷа бояд шумо да бика ки масалан то кадом вақта шумо наметавонед документ кунед дар кадом асос шуморо гуфтанд ки граница перескат кунед ё ки масалан тичани як моҳ документон намекунанд ма медирам эфир мебинам акаи ма чӣ